batolo disule difika la ka jantata hoza faras hoza rabuntlanu mingiram garana FM akushaweta kona ngenselestisi churko ka nhleka lo mina ni khalanga pet mathebula ni ngwana rismato wa chimo xithango mashikirtana wa jejana makunela wandandazi hekutiselana ngonoko Afrika wa bula ka mngana lo na FM ngwana ya mnongonoko ya nduma swinene la handla ni ngwana ya mnongonoko leyi yi vulavuriwa ngopfu ngwana ya mnongonoko leyi loko hlangana munhu twa ku ani koti ku nghena mani ni vanhu ka ni fona hi mhaka ku va ku ri na vanhu vo tala lava va fonaka se sweswo hinkwaswo swi hetelela swi endla leswaku hi fikelela ku timhaka ta ku va hi teka xiboho xa ku a hi fanele hi ta kota ku siyerisana hi nga twi vanhu van'we ku ndlela ku hi nga twi vanhu van'we hi hetelela hi ku hi ta ku munhu ta nghena kan'we hi vhiki ku fika sweswiwani swa hi tirhela kahle swinene swi endla leswaku hi kota ku twa miehleketo yo hambanahambana swi endla leswaku hi kota ku va hi kota ku twa ku n'we tanihi rixaka mi vulavula mi ku yini hi ku nge vulavuli munhu wun'we ivi loko a vulavula ivi hi swi twa longe rixaka se hi fanele hi twa mivonelo na matitwelo yo hambanahambana hi ndlela yaleyo se nongonoko Afrika wa vulavula humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa kasi ku wa hi waxi wa thwi hi khalanga Pet Mathebula ku nga mina mavomaka ko timhaka ti tele mingiseromene timhaka ti tele nto van'wani va kha va ku na van'wani va nge save South Africa va ku March ku president va tshika ntirho save South Africa ku March ku president va tshika ntirho hi mhaka yini va la ku save South Africa ka yini hi wena na va kona mina loko ni titana a ni ve ni ri koka nhlengeletano yaleyo se swi vula ku a ni xiphemu xa swona se va ndlisa kwini va fike njhani vona ka ku vona ku leswi vo va taku na swona swi nga ta alamulela Afrika-Dzonga kambe loko mi ri koho hi ta mi twa hi le ka 0860002543 ndlela yaleyo van'wani va nge ri GNU ya tsekatseka kumbexani president Cyril Ramaphosa va ta hlongola vaholobye lava va humaka ka vandla ra Democratic Alliance hi ku kavula hi lexi xiyimo a va yimanga na yona mpimanyeto luwa se ngomo ku yini mhaka yaleyo a hi mi tweni ni mingiseromene kwala mi nga yingisela xitichi xirumuko nomboro yale ya ntolovelo ya 0660002543 hi ndlela yoleyo kambe ke hi nga se bula teto na tin'wani kumbe hi nga si teka riqingho rero hi ndlela yaleyo ku na hungu rin'wana na ro a ni langutele ku ni ta twa vafambisi va mehe va ni byela laha vafambisi va mina ku nga tatana Ncindani kumbexani ni yo ka ni nga swi voni tatana Ncindani ku mi twanane yini na Mhlave kambe loko ku ri na swin'wana mi ngo ni tsalela kwala ni kota ku vona ku hisa ku yini mahlweni tatana Ncindani kambe hambiswiritano mhakankulu hi leyiwani hi kota ku twa ku ku na muyingiseri ni nga na yena la ni nga ta bula na yena hi ndlela yaleyo ni ta bula na yena hi languta ku na muyingiseri loyi a kha ni vutisa hi timhaka ta le ka miningisi ya se va ri va koho meyara va ta va ri koho va ta hi ta vulavula hi landzelerisa mhaka liya ya ku ke vukorhokeri hi twa ku tanihi masipala hikokwalaho ka yini vanhu va ka miningisi ongeti a va tekeriwi nhlokweni ta tlangela na nkandziyiso wa koho loko hi ta bula na meyara laha ka fukupeli awara ya 13 nhlekani lowu khansela Thandi Zitha kambe sweswi ni na muyingiseri laha loko va nga se ti byela ku kumbe va nga tiyimiselanga ku vula vito ra vona hi ta swi tshikisa sweswo loko va tiyimisele ku vula vito ra vona na swoho va ta endla tani papa nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene a ni tivi ku Ncindani ma va twa loko va kha va vulavula mi to ni tsalela kwalani mina laha ni nga kona ni koti ku va twa kambe a hi sunguriseni mi njhani buti a hi lungiseni lexi kutani xi fanele xi mi languta xexo loko xi nga mi languti mi nge twali xi ta fanele xi mi twala xi mi languta hi ta kota ku twa ku xana n'wangulo wa n'we wa timhaka wu yimise ku yini hi ndlela yaleyo kambe hambiswiritano a hi ringeteni futhi hi khensile swinene loko mi kota ku va mi fika laha mi ta kota ku vera va mitwi le ka tatana Ncindani kumbexani sweswi va ta mitwa sweswi ni na ku pfumela ku va ta mitwa a hi ringeteni futhi nhlekani Nhlekani Lonene Bothep mi pfukeni hi pfukile swinene ya khensa hi hlanganini namuntlha laha eka siku leriwani mi ri mina xirilo loko ri ku mina xiyimo xo mi nga vula vito ra n'wina mi nga vula loko ku ri ku hamile ka xiyimo xo vula vito ra n'wina a hi yeni ni mahlweni xirilo xa n'wina yini
ni kombela ku va xikala vito nkarhi lowu eko ni mutshami wa ka Malamulele. Tanihileswi mi tivaka ku Malamulele yi na ti-department hi ku hambanahambana ta kona to tala. Ku na yin'we ya ti-department leti ti nga kona ka Malamulele yi nga Department of Agriculture. mi nga jiki kule ngopfu hawo va na nkarhi wo tala nghenani makeni but loko mo jika kule swi nga endla no heta hi nga heti La ka department leyiwani yi na swiyenge swo tala swa vatirhi kumbe swa vathori kumbe vathoriwa lava fanele ku va va tirha. Xin'wana ni ta sungula hi ti-red lines laha hi nga khale a swi vitaniwa ku i vo nyama a yi ndluli laha a ku thoriwa vanhu hi ku ya swipimelo swo karhi va thoriwa hi sweswo va ku thorisiwa xiswona. So sweswiwani ku ve na minkarhi ya ku va ku va thola matholelo ya kona ya loko munhu a apply hi ri vaakatiko va ka Malamulele kumbe ri vanhu va ka Malamulele around Malamulele swi tikomba ingaku swikombelo swa hina a swi fikeleri kahle ene ku fikela rixaka ro karhi ri ya tirha ka tindhawu leti ti nga tona ti-red lines ta hala ka hina. Xa vumbirhi futhi ku na timhaka ta kambe ti-red lines ti ku va kha ku thoriwa ku langutiwe yini kasi a hi sunguriseni munhu loko a tirha a fanele a ringanela ku dyondza ku tirha ka red line i languteriwa ku va ri na dyondzo ya muxaka mo laya dyondzo a yi na a va tali ku va specific ko tala u nga va ri na grade 12 u nga va ri na grade 10 sweswo but va lava vuswikoti bya ku wa kota ku rinda na ku controla swilo leswi nghenaka na leswi humaka. se swi ndlisa ku yini va endla swinavetiso ivi vanhu va ya ka ti-interview va thoriwa njhani? Swinavetiso swa huma swi va kona vanhu va applya swi va aplayisaka xiswona. Okay. Mara yaleyo mo hi nga yi ngheneleli ngopfu ka yona a yi ngheneleli ngopfu ka leyi mi nga ta yona xikulu. A ni n'wina mi nga ta na yona phela mina ni vulandzelela sweswi ngo mi nge le ku vuleni swona. So ya fana ti famba swin'we na le ya vurindi bya leti ofisini ta vona kwala ka Department ya Agriculture. So ku va ku ta tikhampani ti ta ku from Bembe loko ti ta from Bembe ti fika ti lava ku va na matirhelo ya ku va na rixaka leri ti balansa mara swi tikomba ingaku ka hala ka hina vatsongeni machangana a swi le ku balanseni. Ni nga vulavula sweswi loko o va kona munhu a nga sukaka sweswi a Department ya Agriculture a nge twi munhu a nga ta fika ku ndhawini a hi mi vula kwihi ka ofisi ye le kwihi andeni ni vula ku nghena a gatini laha ni vulavula ngopfu nga mhaka ya ma-security ni vula swoho ma-security ya le tiofisini ta le kwihi ta ka Malamulele department ta ka Malamulele okay se mi vula ku varindi lava nga laya ka Malamulele hinkwavo ku va ku ri hava Vatsonga ku va ku ri Vavenda ntsena hi swona vulaka swona Vatsonga va va ri kona mara mi nge kumi va kha va hindza 5 ku va ku ri na varindi vangani loko va nge hindzi ntlhanu loko ho la ku ta ku hi va angarhelile hinkwavo loko va ri 20 mi ta kuma ku 15 hi la rixaka lerin'wana 5 hi machangana ku ve hi ku tsakela ka n'wina a swi fanele swi endlisa ku yini swilo leswiwani hi ku tsakela ka hina a ku ri mhaka ya ku a hi balanseni xiyimo lexi xi va hi ndlela ya ku na Mutsonga na yena vo a kume vutirho ka ha ri halomu va tiva ku u ta famba u ya maketa tirho kona. Example u nga famba u ya maketa kwele u yisa CV u ta fika u nghena loko u huma gate u hloko ni kombela ku vona CV leyi u ta kuma ku makhati ma nga ri mangani a va dyela magwinya henhla ka yona CV ya wona va yi tekeli nhlokweni. Ni vula ku so se swi vula ku yini n'wina mi vula ku mi lava ku pfuniwa hi yini loko sweswi mi ri laha mi lava ku pfuniwa hi ku endleka yini sweswi mi lava hina hi mi pfuna hi ndlela hi ta kota ku ni ta kota ku swi twisisa kahle ku loko ni suka la ni landza mani loko swi ri so hi ndlela leyi va kona lava va nga vona va fambisaka swilo leswi varhangeri va swilo leswi va kota ku va langutisa matholelo ya vanhu hi ku ya hi rixaka tixaka ku a va pfe va langutisa vunyana ku lava va machangani vona vo yo dyoha yini ku kala va humesiwaku wa thoriwa rindini ku ta vekeriwa u ta riyeriwa ntlhamu wa ku a wu ku hlongorisi ntirhweni. Ni nga vulavula sweswi ku nga ku ri na lava va nga humesiwa ntirhweni vhiki ri nga hela ku na leswi va swi vonaku leswi hi swo swi nga va hlongorisaka leswi na vona vanhu va vona lava va te na vona va swi endlaka se mara ingaku ximoko xa kona kumbe xihloka xa kona xi vekiwa ku xi tsema sinya wun'we leyin'wana a xi yi tsemi na ni vula ku mara loko mi vula ku loko mi hoxe swi swo fana mi ri vambirhi lowun'wana a ri Mutsonga lowun'wana a ri Muvhenda ku hlongoriwa Mutsonga so mi vula ku so ko tala ku tirha leswi ngo i tifoni ya tirha loko o a ri ku teni wa vula ku ni le ku teni which means wena wa rixaka ra ka vona u ta tshika ku endla leswi u vonaka swi ta ku hlongorisa ntirhweni ku ta tshikiwa wena wa la kaya u kumiwa u ta kota ku va u hlongoriwa kambe a ni lexi hluphaka ku loko ku ve
mi hoxini nandu i loko mi hlongoriwa mi hoxini ku mi tshikiwile kumbe mi tshikiwangi yin'wani mhaka leyo mara mi hoxini naswo se loko mi hoxile swi vula yini swi vula ku fane mi hlongoriwa loko swi va hindlela leyo a ni vatirhi that's why va ku tirhisana swi kahle luya ni tirhaka na yena swi ala kwihi ku okay ve ri ve le ku teni leswi vulaka swi tikombenga ku a hi hunguteni lava la a hi va ri yeni ku va kuma swihoxo hi ta kota ku va hunguta hi kota ku hoxa yini lava ka hina va rixaka ra ka hina se loko mi kha mi ri tani mi ringete yini ku ringeta ku vona ku kumbexana ku nga kumeka xitshunxo ka mhaka leyi mi ringete ku ya kwihi handle ka ku tala ka Munghana Lonene namuntlha ku fikela sweswi hi ringete ku hi ku hi nghena le ndzeni hi vutisa ku kasi vulavulelani ka lexi mi ta kota ku hi ringete ku loko hi vutisisa laha ndzeni ku kasi matholelo lamale loko hi thoriwa a hi thoriwangi ku hi va nchumu un'we na kumbe hi va xilo xin'we loko hi ri vatirhi xin'wana na xin'wana hi khavarana xin'wana na xin'wana hi ni vula ku hi tirha endhawini yin'we a hi hlayisaneni mara xivutiso xa mina xi ri mi endle yini mi nga se ta ka Munghana Lonene ku ololoxa xiphiqo hi ringete ku va hi va pimanisela lava va department va vi va khoma mithini va nyika xikombelo ka lowa khampani ku swilo leswi u ngo u va kume va swi endla or sweswi u ngo u swi kumile swi ta kanjhani ku swi nga ka swi nga endleki u vuyisela vanhu lavawani va ta tirha na loko ku ri ku ve u na vumbhoni bya swona va ringete ku lava ku ta kumisisa vumbhoni bya swona u na byona na kuma ku a nga na byona se i swi kuma kwihi se u tikomba u ri a ri na byona a nga ha ri na byona se a dlina a pfumela ku no ni ta va vuyisela ku fikela na nkarhi wa swona a nge se va fonela vanhu valoko ku sweswi ku famba yini ku sala yini i vanhu vangani lava hi vulavulaka hi vanharhu va nga machangani around Malamulele se kambe a swi vuli ku loko okay loko vo va helele hi ntirho ku a ka ha ti van'wani va kwahala ka n'wina a va tlheli va replace hi machangani va replace hi munhu wa muvenda se swi vula ku va kha ku ringetiwa ku hungutiwa n'wina ku kha ku kumeriwa van'wani mintirho ku hungutiwa machangani ku kumeriwa vavenda yi khomeni kwala nhundza ya le mavhengeleni hi ku ni la ku ta kota ku twisisa ku ku na swimbirhi swi khumbekaka lava a ni Department of Agriculture xikombiso n'wamintirho kona se va nga vula va ku hina hi ngheni helo exikarhi ka muthori na muthoriwa n'we mi tirhaka mani loko ni vuya mavhengeleni sweswi ni pfumelele ni sungula ni hundzala a ku na supamakete yo chipa ku tlula usave leswi swi vula leswaku u ta hlayisa swinene hi ku tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi awara ya 12 ku fika awara ya 2 ni nhlekani nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela i 23 timinete ntsena ku bile awara ya 12 nangona ku Afrika wa vulavula vuya mahlweni hi ku haxela wona haleni kusuka a studio 1 hi le Masingita Mall again la ngene ku tisele nangona ko hi ndlela na xikala vito la va vilerisiwa ku ai a va na xiphiqo xa ku i mani loyi va n'wi tirhelaka kambe vona xiphiqo xa ku ndzawulo ya vurimi hikokwalaho ka yini yi nga languti ku na vanhu lava va tirhaka i va mani loko munhu a ri yi ri na hofisi a ka Malamulele kambe lava va rimile rimini vulavulaka hi ro va kha va ku va vo va hetelela ku va tikuma va nga ku va vona va heleliwa ku hi mintirho ku heleliwa hi mintirho loko munhu a hoxile ntirhweni a swi oni a hi nandzu kambe ku heleliwa hi ntirho munhu a hoxile ivi hikokwalaho ka yini ku nga ndleku loko ku huma yaloye a humaka a ri wa rixaka rero ku tlhe ku pfariwa hi rixaka rero ku endlela ku va na ndzingano na ku timhaka leti ta tribalism ti ta hela loko ti rini ku na nkulukumba wun'wana nga tshama a vulavula hi swona swa loko ni nga hoxi swi nga ku ri dambadamba a vulavula hi timhaka ta ku minkarhi yin'wana loko vanhu va ka hina va ringeta ku vula swo karhi va ta byeriwa ku ku na tribalism kambe loko lavan'wana va kha va endla empowerment se a ni swi tivi va ka hina ku n'we mi ri yini kwala mi nga kona a ni nga ku kumbe hi ta vulavula hi yona kambe ya vava na yona mhaka leyiwani hi ndlela yeleyo xin'wana lexi a nga xi vula wun'wana muyingiseri kumbe ni nga se ya ka yena ma ni tlhelela ka xikalavito se xikalavito ni byeleni n'wina a mi ta tsakela ku yini hi ku mina ni le ku languteni Afrika-Dzonga ni ku Afrika-Dzonga ni languteni ka Limpopo ni ku Limpopo i ya hina hinkwerhu se swi vulaka ku swi nge koteki ku hi ku a ka Malamulele ku tirhi Vatsonga ntsena a thohandiwa ku tirhi Vavenda ntsena
a giyana ku tirhi Vatsonga ntsena sweswo swa muxaka wolowo mi vona onge ta ku fanele ku endleka yini kwalano na ku mi le ka xiyimo xa ka xo hi byela ku n'wehe loko mi te tani mi ri xikalavito mi tirha ka khampani yi mina ni tirha ka khampani a mi le ka xiyimo xa ka xa ku vulavula a yona yi vuleki okay okay vera yi vule va chava ku yi vula khampani leyi va tirhaka ka yona kambe se n'wina okay a hi nhlamuleni lexi xivutiso ni mi vutisaka n'wina mi lava ku loko hi ri Thohoyandou ku tirha Vavenda ntsena loko hi ri Giyani ku tirha Vatsonga ntsena hi swo mi vulaka swona hi ku vona ka mina vanhu hi vanhu hinkwenu Mutsonga na n'wi tiva ku i munhu wa njhani wa swi kota ku a accommodate munhu un'wana na un'wana kumbe ku amukela munhu un'wana na un'wana a swi ta va kahle ku loko va ri taniya hi vanhu hinkwenu a hi tirheni hinkwenu hi langutisa ku na rixaka rorero ra Vatsonga na rona ntirho ra wu lava a hi mixaneni mara ku ri ku ve na vona Vatsonga a va ri kona so hi ku ya hi n'we laha mi nga yima koho swimiri loko a ku ri ka Malamulele kumbe mi ri Thohoyandou kumbe mi ri Giyani kumbe mi ri Leboakgolo loko ku ve ku fanele ku tumbuluxiwa lexi vengeri i ntwanano wo karhi wa ku ngopfungopfu ka mitirho yaleyo ka yi nga lavi tidyondzo to tala leyi ku thoriwa hinkwavo loko ku thoriwa vanhu vanharhu swi nga antswa ku rixaka rin'wana na rin'wana ri va ri ri koho loko thoriwa mune ku langutiwa ku rixaka leri nga tala ka ndhawu yaleyo hi rihi ivi ku va va nga va ku vambirhi hi swo mi vulaka swona swo fana na hi hala ka tlhelo ra hala ka hina hala ka Malamulele hi tele ngopfu hi ri leri nga vula ku ri tele i Mavenda i Machangani loko ho hi thola 10 a swi ta antswa ku hi nga teka maybe 6 ma va Machangani 4 va vanhu va Mavenda a swi ta va kahle sweswo ku va loko hi ri Thohoyandou ke hi ri Thohoyandou yi nga va yona yale yi nga tlhela yi va yona le 6-4 sweswo tani ku dominate ngopfu vanhu loko hi ri Thohoyandou a ni mina vulavulani swi nga ri swi swa ku mi a ni n'wina miri loko mi ri ka Malamulele a mi ta tsaka loko ku va 6-4 6 loko a hi nge xikombiso ku thoriwa vanhu va khume me 6 ku va Vatsonga stroke Machangani ivi 4 ku va Vavenda se ni mi vutisaka xivutiso ni nge loko ku ri Thohoyandou ke loko a vi ri Thohoyandou na yona a yi ta vuya ka vanhu ku nga va 6 va Thohoyandou ku va 4 va hala ka rixaka ra hina ni vona ku a swi ta va swi ve fenya hikokwalaho ka yini ku tala loko mi ri Giya aka Malamulele ku tala va ka n'we loko mi ri ka Thohoyandou ku tala va le Thohoyandou kun'wana hi na ku langutisana loko hi kha hi tirha mitirho ya muxaka wolowo van'wani mi kuma ku okay loko va tele va ri va kha va huma tlhelweni rin'wana ku na swo hi va hi ri ti-offeni munhu a ri off mi kuma ku lava vo tala va ri shiftini va ngheni ntirhweni loko luya a fanele a vuya mi kuma ku u khomeletiwa swin'we kumbe vanghangani va fanele va vuya khomeletiwa swin'we va kota ku a ni fonela mina wa local a ni ku ta va ku tele ngopfu hina a ni kombela ku ni khomeke hi swo karhi ni kombela ku a ni pfalela space xa mina swi endla ku swi va na ntikelo wo karhi kumbe balancing of people okay no ni mi twini tshemba ku va ta va mi twini na rixaka ku mi vulavule mi ku yini mina lexi a ni ta mi kombela xona ma swi kota swo tirhisa swa ti-email na yini na swi kota mina lexi a ni ta kombela xona loko mo ni tsalela endzhaku ka loko hi vulavule hi kutani hi ku premier va nga va kumbexani va nga ri ku hi tweni namuntlha loko a mo ni tsalela swiringanyeto sweswo mi ni tsalela swo hi email vito ra n'wina mi ta tshama mi ri xikalavito na loko ni hundzisa ni ta hundzisa ri ri xikalavito ivi hi kota ku va hi fikisa ka premier hi vo va nga yi teka kahle hi vo n'winyi wa xifundza ta fikisa ka premier ku na xirilo lexi xi tisiwaka hi vaaki futa hi vaaki hi van'wana va vatirhi va ndzawulo ya vurimi lexi xi endlaka ku ta yi fikisa sweswo i mhaka ya ku a hi n'wina ntsena na kwala Giyani swi twile va kha va rila hi swoleswo va tise na ndzawulo ya swa vurimi hi lavile ku yi ta pfuna ku angula ka mhaka leyi a yi tangi hi swivangelo swo kumbexani swi nga va ku swi tiviwa hi ku hikokwalaho ka yini va nga tangi kambe hi va lavile ku a va fanele va ta kota ku va hi nyika nhlamulo ka swivutiso leswi a hi kha hi vutisa swona hi ndlela yaleyo se kambe swi ri tani xikalavitini khensiri swinene mhaka ya ku va mi kote ku va mi tisa ku vilela na matitwelo yo ka ya nga tshamisekanga loko swi ta ka timhaka leti ti mi khumbaka tanihi vaaki inkomu
inkomo ndikhesile bothetha I can't. Sweswo mingisero mngana lona FM a hi twenini ku mi khomete timhaka hi le ka 0860002543 kambe ke sweswo hinkwaswo hi ta swi endla ndzhaku loko hi kume tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we nhleka sesi van'wani va huma sweswi ve ri heyi hi na tinkingha to tala ngopfu hi na swiphiqo swo tala ngopfu leswi hetelaka swi susumetaka xiyimo lexi xa ku hetelela se hi ku swa ntswa kumbexani ni ya ku hala ka mfundhisi Ncindani i ntiyiso sweswo n'wina mi ri na a mi ri na tinkingha n'we a ni ri na tinkingha ende loko ni ri le kerekeni liya tinkingha ta mi hinkwato a ni nga ti fili a ni nga twi nchumu ni mi byela hambi mukhalabye wa mina a ni byela ku wena ndzi ni musa ka ha ri lexi xi endlaka wa ha hlantswi i tshame ri kerekeni right through ni ku loko ri ku sweswo vukata byi heli mi ni chuza kereke a ko endleka yini esi lexi a xi endlaku museum ku heyi me ni chuza kereke a ku ri mhaka ya ku ri ya rirhandzu ni lava ku tiva xiphiqo lexi xi mi susumetaka a ku ri rirhandzu ra ku loko dedi o za ku o za hi mali amahlweni n'wi vona hi matihlo wena a wu nga ri achieve xi xin'wana xikulu ngopfu vuton'wini ku ivi i ri yini ku tikumbe nghene laha Pitori laha holweni laha a wu titwa yi achieve xikulu ngopfu too much Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula 0860002543 na wona ko ya Afrika wa vulavula hi le ka Mugana Lona FM komandela tsundzuka hi ku haxela wona tweet kusuka la a studio 1 hi le Masingita Mall nhlekani lowu kwala ku nga kona mingisero me a hi koti ku timhaka tingani eka Ravuntlhanu leri nga tala migingiriko yo hambanahambana ni vone na vakhegula va le ku tlangeni hey ku le ku tikeni yeah se emhaka leyi kumbexani hi fanele ku hi languta ku twa ku loko vakokwa ni lexi tlaku ni hleka i mhaka ku vakokwani va kapana ni vula swa leswo munhu a piya kokwani kulobye loko va ri ku titlangeleni ka bolo kwala ankowankowa ni ta ni ya vona mindzuku ta ni ri kwele ankowankowa stadium ni kota ku vona ku endleka yini kambe a hi tweni kumbe mi khometi timhaka mingisero wa mina 0860002543 wo sungula mingisero hi loyi nhleka ay ngara ni pressang kona la ni pressang kona 0860002543 nangona kwa Africa wa vulavula ka Mugana Lona na FM hello mingiseri nhleka ay minjani bota mina ipfukeli nguna minjani inkom sana nkulukumba va lava kwala na le nhlanganiso swikona leswa exist so lexi xi nga koho i ku loko ku ri na ndhawu yo karhi ku ka thoriwa ni lo hlangana na swona ku ri na un'wana a tise swa CV ivi mina ni tshame kwalaya loko ni tshame kwalaya ni hala vutholo loko ku ka vathoriwa laha molweni laya wa thona lowu wa thavani mo so loko ni ri layani ivi ku ta swin'wana wa fika xeweta kwalaya ivi a yisa CV ya yena so loko a va na mhaka na ku a va tshwenga ku hina hi tshama laha nxo hi rixaka ra rin'we hinkwerhu va vulavula swin'wana va visa ngopfu but ndzeni ni vulavula swin'wana swi nga vavisa van'wana kwalaya va ku hoya va mulixa a cina xibelani hoya a va n'wi tshiki a ya cina xibelani leyi a nga hi lava machangani laha hi lava va vhenda ntsena handzulela xixexo ma swi vona ivi CV ya yena yi handluleriwa hi nkarhi walowo swi ni vavise ngopfu botpet swinene swi ni vavise ngopfu kasi ku endlekelani ivi ni tlheni ya hlangana swi ka malamulelo se ni vheni swi ni vava mara minkarhi yo tala loko mi ri na tithopiki letiwani a ni hi nge tshami karhi hi nghena minkarhi hinkwayani mi kuma ku munhu wa ha ku nghena hi xa tolo ende a nge tha nghena hi xa mundzuku ende i kuma ku na thopiki liya ende i la ta vulavula hi swona fake siyela van'wana hi yingise hi va yingiseri minkarhi yin'wana hi kota ku dyondza swin'wana so mara hambi swi ri a nga ta seketela nkulukumba lowu a ha ku humaku ku ri hi mpela swilo leswi a swi vulavulaka swi koho vanhu lavayani a ni swi tivi ku okay swikoho a hi hindzeni ka la ka ku swikoho hi ya ka ku hi huma njhani hi ku vona ka n'wana mina a ni ta ku loko a ku ri ku a hi kota ku amukelana ivi hi endla sweswi ya nkulukumba lava va ka va swi vula mara hambi ku va ku nga ri leswi swa ku va ku ri 6-4 ku va ku ri 5-5 a ni twi nga ku swi nga va kahle swi nga hunguta ngopfungopfu hala mpfungwe wa hala vo Malamulele vo Giyani na vo Thohoyandou na vo Louis Trichardt a ni twi nga ku swi nga hunguta swin'wanyana hi ku na kwalani ku na krala ni tshame ni twa un'wana wa Mpedi a ka a vulavula hi tshame kwala switulweni kwala handle
a fika ku a ri na ri nyake a ke nyake Mchangani ke nyaka Muvenda o nyakele Muvenda o mongwe o ile mola ke rile ke ta mmita mara nka se mo mi kuma ku e vulavula hina hi le ku sutweni ku tindzimi ta vona hi va hi karhi hi titiwa mara swa va tanyana ma swi vona ivi loko va heta ku vulavula ni ri ka sesuluya ni ri kasi Mchangani yena o va njhani na a kwa mina ni va koti ma swi vona so ni la ka vula ku ri a vo fanekele va swi balansisa nyana mara swi vava loko swi fika laha ka ku botete mi kuma ku hikwala giyani mi kuma ku xoko hinkwayo i rixaka rin'we ende loko ka ri nga tshame kwala tiko ndhawu yaleyo swi va swi kahle vanhu van'wana va kona lava va lavaka ku rila mara va swi tivi ku va ta rilela kwini botete ni tinga ku yaleyo ku va ku kumeka premier yi nga pfuna swin'wanyana na yona inkombo tete kambe ani ngo le ya shopo yi tlhe yi fika yi hlupha laha ka ku i xopo ra yena munhu ivi loko a ri xopo ra yena ivi a ta ri vekela kwala ni nga koho kwala molweni mi lava ku ndleka yini i fanele loko ri xopo ra yena a ndlisa ku yini a languta a ndla yini na ku twisa a nga na vulawuri ka ku i thola van'wani hi ku i xopo ra yena lava va nga na vulawuri ko fana na lava manager ku ndhawu yaleyo hi vona lava va faneke va vula ku ri hi ta kombela mi balansisa tinxaka leti hinkwato kwala tixopi ta n'wina hi vo lava va faneke va endla sweswo ndzi ni vulavula na un'wanyana kwala ya xopeni yaliya loko mi fanekele mi endla leswaku mi balansisa vanhu lava va faneke va tirhela na hina a tirhela tindhawu tin'wanyana ma va twa vanhu va ku a hi lavi vanhu mi nga teni na vanhu van'wina hi lava mi thola munhu wala ivi hi mpela hi thola vanhu va kwale so mara ku va ku ri timhaka ta ku vanhu vi le ku twika ndlala botphete loko a byiro ku faka ya cina xibelani swi nghena ku xibelani na timhaka ta ntirho botphete no ni vulavuriwile ni phefemurile mi ta swi yisa mahlweni botphete xi nga kwala ka njhaka ikese boto mina inkosi kumbexani mpela ku fanele ku langutiwa vayingiseri kwala nga ni yingisela ri kona kumbexani nkarhi wa ku langutiwa ku ka vula hi le ka xidemokirasi kambe swi nga ndle ku hi mhaka ku hi le ka xidemokirasi van'wani ku va van'wani va kandziyela ngopfu van'wani kumbe van'wani va twa ingari van'wani va masivo a ntivi n'we mi ri yini 0860002543 ni na vuxaka bya kahle na premier ni ta va hundzisela hungu leswi kambe hi yo mhaka ni kha ni kombela na ku lava kota ku nitsalela va nitsalela ni kota ku va hundzisela premier ku premier ku na xirilo lexi mani hi nga huma njhani ka xirilo xa muxaka wolowo hi ku ka vula a hi swi lavi ku vanhu va kumeka va kha va vulavula va ku ku na tribalism ivi van'wani va kaneta hi mhaka ya ku a va na byona vuxokoxoko lebyi byi nga koho se va ta fanele va swi tiva hi va hundzisela hungu rero ku heyi xiyimo hi lexiwa ku endleka yini hi pfunana njhani loko xiyimo xi te tani ma swi twisisa leswi swi nga xiswona hi ku ka vula a mi hluvuki loko a swi tiva ku fana na sweswiwani swa tiveka ku loko languta Mopani masipala lowu nga swela ku tlula hinkwato timasipala i Giyani se ma swi vona ku loko wu ri vusiwaneni wu titani ivi va tlhe vanhu va nga ti loko va tala va tlhe vanhu va kwala va nga thoriwi swi hetelela swi vula yini swi vula ku vo to tshama va ri swisiwana ma swi vona se kumbexana na mhaka leyi fanele yi langutiwa kambe ku na vanhu lava va nga na matimba van'wana tipolitiki tihosi sweswo vona va hi pfuna njhani loko xiyimo xi titani a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani papa mina Pfokelena. Hi pfokele hi nga vona. Pfokele man, isikalavi kwala xilungwini. Nanchela swibazana kwala xilungwini eKalanga. Loko masiku kwa mikhamu ku makhetha swibazana va ni khalise. Kalanga leswaku ta ku na miyingiseri waloye swi le ku endlekeni eKalanga. Loko no la ku ya hi hala site ra ka Malamulele na ra Voyando. Non nga tivi Mopani no vulavula ku kona ku Giyani a ntivi ngopfu hi kona mara la ka Malamulele na vo Salamani na vo Voyando swi tiva ngopfu so a hi swi japini swi tlheka swa ka Malamulele na va Salamani because a ni kona ku vula ka n'wina ku swi tivela ku ri ka Malamulele nga ri ka Malamulele mi ni kumeka xilungwini eKalanga hi xitalo Kalanga mina ni na swona sweswo ku loko ni fika endhawini yo karhi yin'wana na yin'wana ndhawini ya ka yona no fika ni nghena ndhawini ni ku ni kombela ku xava 1 2 3 loko munhu o ni hlamula hi language ya yena a ku a nga yi twile ya mina ni n'wi byela ku ri a ndzi tsangi ku ndziseni ka language ya mina because u stubborn a wu lavi ku dyondza ene xo sungula lexi endlaku la xilungwini
a hi nge vuli hi ku ri hi mhaka ku rhangela mani kumbe ku rhangela mani vo ka hi nga tivi kumbexana vasesi wa hina or vabosi wa hina laha a xilungwini vo ka va nga swi lavi ku ya maketa mintirho ya le tibenge le tixopini laha ku tirhiwaku hi vanhu kahle kahle a ni swi tivi because loko hi taka leswo swibazana hi tele matsonga hi tele mavhenda hi tele ku ta tala rihlovo leri ra hizulu a swibazaneni a xilungwini hi vona va nga tala mara la xilungwini hi khalanga mina a ni pfumeli ku munhu a nghena a movheni ya mina a ku sani vonani ni byele straight ni ku sani vonani kwele ka n'wina loko ri ku mzulu loko a mzulu please don't speak language ya un'wana tolo a ni holova na sesi un'wana wa muvhenda i ngheneni movheni hi sungula ku vulavula a ti vulavula swa xipidi ivi na hete ni n'wi vutisa ni ku kambe u yini a ku ni muvhenda ni ku why u japa u ya vulavula xipidi kumbe u vulavula xizulu yi state ya ku vulavula xivhenda xa ka n'wina ni ku phela mina ni Mutsonga na xitiva xivhenda so mara wena u japini u ni yisa le loko a no ka ni nga swi teka nhloko a ni ta ti byela ku muzulu ni vulavula xizulu na wena mara u swi ni sisi u ngheni movheni approach ya mina a ku nga ri ku vulavula na wena hi xizulu kumbe xi u ngheni movheni ni ku xeweta hi Xitsonga ni vulavula continue kambe maendlelo ya lavo mi va mi kha mi la ku fikelela yini ni lava ku komba ku botshet a ni ti tsan'wi mina loko ni ri laha ni nga kona leswi nge le ku endlekeni leswi va swi vulaka va ngo swa endleka aka malamuleni kambe loko ku titsangwa phela a swi vuli ku loko ri ku n'wa mi titsangwi mi fanele mi sindzisa van'wana ku va endla leswi n'wi mi lavaka swona a ni n'wa mi titsangwi se swi vula ku mi nge sindzisi un'wana ku a fika a nga vuli ku swa vonana a ni na yangele ku titsangweni hi yo mhaka a tirhisa ririmi rero ra ka vona hi botshet va mi titsangwa n'wina i sweswi botshet a mi mivhenda n'wina kumbe mupedi mara mi la ku fositela ku vulavula xipidi a mi swi tivi munhu loyi mi vulavulaka na yena i yini xo sungula a swa ni ku titsangwa loko n'wina mo pfuka mi nghena ndhawini botsete ni ta kwala ka Munghana Lonene ni fika a reception ya Munghana Lonene a ni la ku tiva ku a reception ya SABC a Polokwane ku na mupedi kumbe ku na mivhenda kumbe ku na Mutsonga mina ni nga fika ni nghena ni ku ndzawini ivi loko ku ri mivhenda i ta ni hlamula hi xivhenda se ni swona ku okay munhu o ka a nga swi koti ivi se ni sungula ku n'wi vuyisa ka ku a kota ku ni twisisa ku ni la ku ya ka SAB ni la ku pfuniwa hi party ya Munghana Lonene ma swi twisisa mina ni fika ndhawini ni swi ku hey dumelang losang ka swilo leswi ni nga swi tivi ku ni nga ta hetelela ni ti vavisa a hi tshikeni ku titsangwa na hina loko ka hi nga titsangwi botsfet na vo va lava tachaka va thola ku loko vo fika hi fika hi khomana ku no u nge hi ti from kwala mo taku kona ka Matiyani kumbe ka Joseph u ta teka vanhu hinkwavo leswi salamani va ta va ta tirha ka Joseph a ringeteni ku balansa swilo swi va 50-50 or a swi vi 30-40 hi nga teka vangani hi nga teka 60 ka Matiyani hi teka 30 leyi u taku na yona wena yi ta tirha hi swona leswi endlaka botsfet loko langutisa a Kruger National Park hi sayiti ra ka Matiyani na Joseph na Mhinga la kusuhani most wa vanhu lava tirhaka Kruger National Park site leriya va tsala ti-CV ta vona va ku hi tshama ka Matiyani hi tshama ka Joseph ti-CV teto ti vula sweswo ku hi tshama ka Matiyani hi tshama ka Joseph loko va Kruger va ta langusa ti-statistic va ku Matiyani yi le kusuhi na Kruger hi yona yi nge le ku benefiteni hi vanhu lava tirhaka kati vanhu lava tirhaka la Kruger a hi vanhu va nge le kusuhani le ka Matiyani va le kule va kumeni vumbhoni bya ku loko u lava ku qachiwa Kruger loko CV ya wena yi te tani u dyondzini a wu zi u jikajika ku fika kwalaho Nemetwele bot. Inkombo ta mina 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela a hi amukele n'wana mingiseri lo nhleka papa mina Mfukeli Mfukeli bot wa mina minjani n'we Mfukeli man la ku landzelerisa nyana leyi nga vulavula hi buti wa ka Malamulele ene yi landzelerisa hi ndlela leyi ne nkarhi yo tala loko hina machangani wo va hi karhi hi la ku vulavula kumbe Matsonga va hi byela ku hina xihlawuhlawu mara loko vona va karhi va xi practice ehenhla ka hina ku rhanga machangani ya ka hina va ku hi nga endli xihlawuhlawu le ka New South Africa leyintshwa South Africa leswi ndlaku ku ni vula leswi hina Matsonga na machangani a hi fane hi nga va blame tixaka letiya timbirhi hi nga na thoka lipumba a hi fane hi ti blame hina hi ri hexe hi ku swilo leswi swi endliwa a phambeni ka vurhangeri laha hina hi nga na ti-representatives kusuka aka miganga ya hina ku tlha ku va hina hi hoxaka xandla ene a hi le ku swi voneni ku sukisa kwini loko mi lava ku endla ku rixaka ro karhi ri nyamalala vuton'wini mi rhanga mi capture aka ririmi aka tindzawulo hinkwato leti kulukumba ti nga koho
kumbe kwala no mani vulavula hi Giyani ku ni wele Giyani loko moya SARS la rhangelaka umvenda ni ya xibedhlele xa Khensani loyi a rhangelaka Mpiri ma swi vona sweswo swi vula ku yini vatswari va hina lava va nga xi tiveku Xipiri va fane va ti force ku loko va la ku vulavula na kumbe va ra swirilo ka mufambisi wa xibedhlele va ti lumaluma na loko se ku gina ku ya vutisiwa swivutiso ku i ntiso a ka ha ri na loyi a kotaka ku fikelela ku mani a la ku vula yini sweswo swi endla yini na swi endla hi ku hina Matsonga hi lunghele ra ku hi chava na ku vulavula ku teta swa ku swi vava ngopfu leswi swi nga vulavula hi buti lava swi ze un'wana andaka tin'hweti ya ku hela wa ka mininginisi a ta swi kombisa ku a va volunteer ka mavulangete mara loko se ku ya thoriwa munhu wa permanent ku ve ku ta vanhu vo huma aka rixaka rin'wana ma swi vona loko mo ya Nursing College ya le area hina ya Matsonga Machangani sweswi va vitaka Limpopo what campus what ku fambisa vanhu vo huma a tindhawini tin'wana xana hina ho va hava na ma swi vona ivi loko ku pfuriwa mall lowuya wa Mr Masingita lowuya vanhu lava nga tata va ta rhangela ka tixopotela ku ve mavhenda ma swi vona ivi loko Matsonga ma ka hina ma vulavula Vatsonga lava nga hi rhangela mo special mo nteka leswi swi tlhandleta ka timeyara ta hina va ku le ka Afrika-Dzonga lowuntshwa a hi fanelangi swi vulavula mara fambani a Venda it's rare ku nga kuma Matsonga ma ri kona aka mintirho leyi yi nga ze ku yi lava certificate so yini hi ku ya hi mina aka tindzawulo tin'wana to se leyi lava ku certificate Vatsonga a va dyondzangi hi swo vulaka swona ku se swa pfumeleleka sweswo ni mi byela ku va va endla njhani ku lava tshamaka Malamulele va ta yima na military loko se xikolo xa ka Malamulele xa le Venda xi lava mudyondzisi va va byela ku va lava mudyondzisi ivi swipimelo swa kona va fika ku loyi a vulavulaka Xivenda loko lava hala ka Malamulele tipost ti huma ta mathicara a swi pikiwi swipimelo swa ku u fane u ri thicara loyi vulavulaka Xitsonga ene a swi vuriwi swi twiwa loko u swi vula hi le ku onheleni ka vanhu lava hi nga va rhuma va hi yimela va Matsonga Machangani a parliament ma swi vona leswi vulaka ku hina hi ri Matsonga hi fane hi tshama hansi hi lunghiza mhaka leyi hi ta kota ku swi hi ku botpete ngosweswi loko ko huma tender ni ri va ku va lava security a inani ivi hi bida loyi a wina ku tender leyi a ri munhu wele Venda it's obvious ku ya tana vana va ka vona a Venda va ta tirha Giyani ene loko se mi khwira n'wina na department va ta ku byela ku hina a swi weli ka hina munhu loyi a nga na khampani ya security a hi mutivi yo kuma tender se ku thola ka yena a hi swi ngheni yini ivi mi miyela ku ri hi ku the fact va swi endle deliberately ku ri vona va kota ku hi neutralize ene hina Matsonga Machangani a hi pfumeleni ku ta gina na Xitsonga xi nga ha vangi kona hi ku ya mina loko mo languta botpet a hi avane kahle ngopfu wa va nga ntlangi ku ka tindzawulo leti lavaka ku hi vulavula hi ririmi ra hina leti ti nga nideki va ku leswi swa n'we Matsonga kwalana ma swi vona loko mo tsundzuka na loko ku la ku dlayiwa Giyani College va yi dlaye njhani va yi dlaye va yi teka va yi hoxa Avenue Venda mara hina hi wela kwini a Mopani mara vanhu lava taka ngopfu hi hala va nghena Puruvembe va ta capture Giyani Machangani lama nga Giyani mo xavisa a ma tirhi tixopeni ma swi vona so it's up to us mara ko va ku loko mo ya mi ya swi hlamusela mi vulavula na vakhanselara wa hina mi ta kuma answera leyi nga ta mi suta ma swi vona loko mo languta aka Giyani municipality ku kume ku dyiwe mali hi VBS vanhu lava nga khomiwa i vele kwi lava a va ri court why one i wahala ka hina lavan'wani Mavenda swi fika njhani ku za ku ta Mvenda Giyani a ta dya mali a teka mali ya municipal wa hina a ya yi nghenisa aka VBS va ri kona varhangeli va hina loko hi vula inani sweswi hi hava xikolo Matsonga mara Mavenda na Maperi va na tona ti-college na tiyunivhesiti wa hina sweswi ri hava a hi swa vona a ni swa hina hinkwerhu laha hi nga la Limpopo loko kumbe Afrika-Dzonga kasi University of Limpopo i ya Vapedi University of Venda i ya Vavenda
yi kota ku khetha ngopfu va vheta va hatla swilo swi va olovela because loko ni tshama venda a swi ni di ku ni nga lava accommodation loko ni ya Univenda why na yena va nga hi siyelangi yin'we ku va na Tafelkop ku va na Univenda hi va na Unigas University of Gazankulu why hina hi pfumeleliwe na ku cinca mavito va nga yi cincangi Univenda va yi vitana hi vito rin'wana because hi le ka South Africa lowuntshwa sweswi wo sala hi cacela va ku ha hi ta mi endlela GU leyi nga heleku because vanhu va lava va nga bida ku aka ku lunghisa inani leya a hi va ka hini lava ka hina surile ku kuma titendara kwalaha because a hi kona ka vufambisi lebyi nga henhla hina ha ri ku hlekulaneni hala hansi nemetweni bot ai ya se ilayitini le lexi ni nga mi tshembisaka xona i ku hi ta fanele hi kuma premier hi tshama na vo hansi hi mi hundzisela swirilo leswiwani ena swi nga lavi tikhoneni a swi lava hi vulavula na vo twi hi vulavula na vo twi hi twa ku va hi pfuna njhani vo ka xiyimo lexiwani siku rin'wani loko ka ku tivisiwa timhaka ta mbuyelo va kombisini ku leswa mitirho leyi nga laveku timhaka ta dyondzo na yini swi nga tswa hi tirhisa vingi va munhu kambe loko se swi lava dyondzo a ku dyondziweni ti nga khetiwi hi maribye kambe wo yi ri yini a hi sunguleni hundza hi le mavhengeleni ta vuya yisa mahlweni xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Mathebula 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM inhleka ayi mhashi na muhumelerisi aye papa efokele minjani aye but mhaka leyi ya xihlawuhlawu hi rimbewu na ririmi yi tika ngopfu la South Africa la loko ndi langutisa swilo swa ku tala like ku fana na tindhawu ta ku fana na vo Thembisa va swi kota ku okay ku na ti-forum na Thembisa ne va swi kota ku loko u va u ta example like mina ni ta hi le Bushbuckridge ndi kona ku simeka something dato ra lo ku simuntwana ishanga la se bush why fanele ndizela lo mhlaba wethu tenda tindotana rivala ku endhawu leyi iya hi la hi mumelerisi hina vanhu va rixaka ra xintima hi hina hi nga na xihlawuhlawu sweswiwani hina hi kumeka hi ti hluphekisa hi ku hina ha hi twana mhaka ya ku nga twani na kwalani ni ka ni twa un'wanyana a vulavula ku no munghana lenele tale vanhu va le Bushbuckridge wa nga vanhu va le Bushbuckridge va tlharihile vanhu va le ku makarisa ku na le ntirhweni sweswiwani loko mene kuma tender ka site ra level wa mfanele kuma ni hira vanhu va ka va na experience mundzuku va ta jika va ku khampani ya ka mani a yi tirhi swona leswaku ni kache vanhu va ka va nga ri na vutivi ku fana na yona ndlela ya Nhluvukiso liya vanhu lava va le Nhluvukiso na vona va lava mutirhi mara va na vutivi va jika va ta yiva na ti-cement va xavisa na swilo sweswiwani mara vutivi va ta byi kuma kwihi a va byi kumi kwala ka ku nyikiwa chance mina kwalamo nga kona va mi nyika that position hi timhaka ta ku va swi tiva swa ku mi fambisa kahle nongonoko lowu mu fambisaka no fambisi mani na mani mara va kona lava va nga le kwalani lava tirhaka na wena lava va swi navelaka ku va nga tirha ku fana na wena xikwembu xi nge hi nyiki ku fana se hina vanhu vantima hi fanele hi swi amukela swilo swa ku fana na sweswiya loko ni ku na langutisa ka molo le Kenuku na molo le Dorpsdorp titsotsi va yiva ngopfu ka ndhawu leyi ene vanhu lava yivaka laha a hi vanhu va laha va la ku hluvuka vanhu lava yivaka laha va suka ka tindhawu ta vogeri mikwinikwini va ta hona ndhawu liya munhu loyi a tshamaka ndhawu leyi a nge swi endli leswa ku fana na swesweswo ndi rhandza ndhawu ya ku fana na le Hoekspruit loko wo tshuka u stakile movha wena
valungu lava vo ta va vutisa ku why u stuck loko ni stuck petrol va koka va vekela ku swona le tlhelweni njalo hinkwaro yi monitoring se ni why hina la ku nga na hina vanhu va ntima hi va hi nga fambi swilo hi ndlela right mi ri vo monitara kumbe vo lava ku hatsani mi suka mi nga se hi yivela no loko ko va ku ri tani Hoogspruit va kona vanhu va rixaka ra hina lava tshamaka la ka Ndlopfu vanhu lava protect Hoogspruit maxi loko wo tshuka wo chayisa xiharhi and then u ya xiteka u to vona va khomile loko teka nhungu because ndhawu leyi hinkwayo leyi va faka tikhamera i ndhawu ya vona va yiza lavo vo ti tirhela wa hina na hina vanhu hi nga endleli swo sweswo se loko mi sungula Butsepo loko mi sungula mi te timhaka ta xihlawuhlawu ku ya hi ririmi ku ya hi rimbewu swa ha hi hlupha la Afrika-Dzonga se loko mi kha mi hetisela mi vona onge ti ta huma loko ku ndleke yini ka xiyimo lexi hi ku nge ta swi le ku heleni phela a ku sungula kwale henhla ka palamende ya rona ya hina leyi nga na ti-entertainment leti hi nga tiveki va yiza lava le ba tala loko a ni ku la vulavula hi vandla ra EFF vandla ra EFF i vandla leri nga tumbulukiwa kwini eLimpopo that is why va yiza lava is very difficult ku va ya kwini va ya ka ndhawu ku fana na vo KZN wa vona lava va nga nghena ka vandla ra EFF va ta hi le KZN vanhu lava van'wana va nghene hi timhaka ta ku ti-spy ku fana na le ka ANC vanhu lava va nghene hi timhaka ta ku ti-spy van'wana va nghene hi ku va lava mali that's why ku va na vumpimpi kwala ku va na kuwa ku va na ku lwiwa ku va na swilo sweswo sukela la vundzeni sweswiwani loko u la ku yisa nghana lonene na DJ Brian it's very simple because of n'wina ma hi tivela MLFM fana na Floyd Shivambu a va mu lavi ka bandla leri ra mkhonto wesizwe ni u rhandza Jacob Zuma mara vanhu lava hinkwavo va mu rhandza moswita butkatswa ku ringeta ku hlamusela ku hina hi vuhina hina hi fanele kambe Butsepo lago ya mahungwini kambe mina ni ri lexi mi nga sungurisa swona mi te xiphiqo xa xihlawuhlawu ku ya hi hi rimbewu na ririmi swa ri hansi hi fanele hi endla yini ku va hi huma hi laha ni nga kona ku va hi huma ka sweswiya a ni ta ku i vukhongeri mara na byona vukhongeri va kona that's why tole ni tsake ngopfu loko vo mhaka van'wana va tivulelela ku yena u rhandza mfundhisi ku ndlula nuna wa yena swi ta tsaka ku dzemhleka kasi kahle laha ku endleka yini swo laha kahle hina hi khongele hi byela na vangena swa hi khongelisi lava tikereke letikuleni hi khongela xikwembu xi ta hi pfuna hi ku munhu loyi nga munhu ni ke ni ya ka kereke yin'wana sorry ni ke ni ya ka kereke yin'wana ka yena mfundhiseni va khongelela ni twa munhu a ri la nje hi mbyana a vukula nje hi mbyana ni ti vutisa ku leswi endleka njhani na mi twele boti imani ya mahungu na msava ni Khensile Butsepo Khensile Butsepo inkomo mixer awara ya n'wenhla ka nhloko a hi kumeni mahungu ya misava na tatana Hlolani Fanele Magazi ta vuya yisa mahlweni ndaka mahungu ya misava hi tlanga na ti-voice note leti mi nga rhumela ta bula na meyara wa Giyani na voho ta bula na vona laha hi la ku twa ku mi khome yini miyingiselo wa mehe ku ya amahlweni kambe sweswo hinkwaswo swa ndhaka leswi hi ku tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi awara ya 12 ku fika awara ya 2 ni nhlekani Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela inkomo Butpet mhaka leyi nga yona hi Butpet mina ni ali leswaku ri vanhu va fane va tirhisa ti-language ta vona kumbe ndlela leyi ndhawu leyi le Limpopo hi mix loko se hi ri mix swi kahle ku ri hi nga vula leswaku ri na loko ku ri ku a nge ku ri tixopeni ku kumeka ku ri na tinhlobo leti tin'wani and then ivi swi va ku ri na tinhlobo letin'wani hikwalaho ka a xopeni
a ku fiki Matsonga ntsena kumbe ku fika Vavenda ntsena va fika na van'wani va tinhlobo tin'wani Mapedi, Matswana, Mazulu. Se lero normal swi endla ku ri agenda yi kota ku va yi balanseka hi ndlela yo fana na leyo. A mi vulavula na Khosa mugangeni wa ka Maganza Mambita. Ehlekani Bootpad na muhumelerisi ya Bootpad mhaka leyi ya ku ya hi tindzimu leyi tele ngopfu mani na mekwala ni nga koho mani mhaka leyi ya ku beka pana hi ku ya hi tindzimu khampani leyi nga ka yona Matsonga hi va few Mazulu, Matsonga, Matswana na Mapedi. So ka beka paniwa Mazulu ku vondla xin'wana va beka pana ku endla Mutsonga va nge ku beka up instead ya ku va okay because team yi fane yi beka pana a swi kona sweswo va beka pana hi xiboho na loko tshuka vona swin'wanyana va tala ku siya tindzimu letin'wani a va yi ku i team yin'we fane ku hi ya ka bolo ku hawa hinkwenu hi tlangela Chiefs lava ngopfu Mazulu vo va nga na nkingha ni nga va cheka a va twari na Vatsonga va ha na apartheid ya ku ya hi tindzimu i Chief Mkari Jacaranda KZN between Thongati na Balito ka ku ri ka Mandlakazi. Ehlekani Khalanga na muhumelerisi nhlokomhaka leyo yi ni tsundzuxa ni ri tribal. Loko ni ri tribal Ndhavezitha va bumabumela mhaka ya ku loko ku laviwa thicara a Venda va ta nghenisa na Xivenda hikuva va swi tiva ku wena a wu xi koti kambe hala ka hina ho pfulela hi tshika va tele va tekile swivandla swa vanhu vo tala lava fanele va kha va tirha leyi n'wina Machangana mi nge swi koti ku ya tirha a Venda hi swipimelo swa vona va tlharihile ku va ta mi avanyisa njhani se sweswo a ho vula ku ri i xihlawuhlawu mara a swi fanele loko ku ri ya dyondzisa metse Xivenda xi nghena kwihi a ni ri u ta code switch hi Xinghezi hina Machangana hi etlerisiwa. Rixini Bootpad na muhumelerisi mina ni tshama Davani ni la ku no va na xivutiso nyana ni twa va le ka lingiseni nongonoko loyi wa na xivutiso a ni la ku hlamula munhu la ku n'wina mi ni langutisa kahle Bootpad a ni swilo swo fana na mathichere loko va ku va la munhu wa Xivenda va nge teki munhu wa Xitsonga ni mi byela ku eMalonga u kona munhu wa Xitsonga leswi va swi vulavulaka vanhu lavawani a hi mathichere mina ni mi byela ku ku na munhu a humaku eKuruleni exikolweni xa le Malonga vana va le ka Nkuri va nghena Malonga va dyondza Xitsonga la ku ka tiko ra Vavenda a ni la ku hundzisa sweswo hi ku leswa mintirho swa le maxopeni leswiya swi ya hi ku wena wa yisa CV na ethendo wa tekela ku ethendo u xa CV na masise hi ku lomu maxoponi loko va teka ti-CV a hi tivi va teka kwihi ho hlamala va qashini kun'wana na kun'wana ku so danko Ehlekani Bootpad muhumelerisi na vayingiseri Bootpad ni kombela ku khumba ka leya xihlawulambala hi langusi tlhelweni ra hina Matsonga Bootpad hina a hi hlawuliwi hina hi ti hlawulaka hina a hi tekeriwi hansi hina hi ti tekerisaka hansi Bootpad hi xitalo loko hina hi ze hi sungula hi nyefulana hi xihina hi hlambana mandla hi xihina tixaka letin'wana ti ya hi teka njhani ti ta ku lava hi lavo ka va nga twanana hi lavo hlawulana hi lavo zondhana mani twisisa a hi sunguleni hina hi lunghisa timhaka ta hina hi nge siya ka lavo tala Matsonga hi vanhu vo tlhariha twanano na rirhandzu problem yi suka kwala hina hi xihina hi nyefulanaku King Khupane ka Mninginisi Block 3 inkomo Afrika wa vulavula hi ku tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi awara ya 12 ku fika awara ya 2 ni nhlekani sweswo miyingiselo mugana lona FM hi thewukerile miyingiselo me hi thewukerile swinene a ni ye a testing center a Giyani ni ya
niya pfuxeta langisese ya mina veteni kusukusela twana ku ni pfuxeta yi kha yi ku yini vete kusukusela n'hweti leyi taku a ni nge he pfumeleriwi ku chayela yi ta va yi hindzele hi nkarhi se ni yini ya yi pfuxeta namuntlha maswa a ni yimeli va ku se yi hindzeriwe hi nkarhi ni yi pfuxete namuntlha langisese liya ya sele na n'hweti ku yi hindzeriwa hi nkarhi hayi va fika va ku tsipariwa ku ri tihlo ra ximatsi ra xinene ayi swilo leswi ayi mahlumele ku voneni swilo leswaku kambe swi ri tani swi herile kambe mhaka ku ze ni vulavula hi yona i ku ni vone vukorhokeri byin'wana bya kahle ngopfu laya kambe un'wana ngo nghena ku i mhaka ku hi n'wina khalanga hayi ni vone vukorhokeri byin'wana bya kahle ngopfu ti-testing centers to tala loko ya ka tona va ta fika ku byaka muchini wa mahlo a wu tirhi wa yini na wu tirhi kambe laya xin'wana na xin'wana xi le ku tirheni khenseli vurhangeri bya n'wina muchavi khenseli swinene xin'wana na xin'wana lexi tirhaka loko va matihlo a wu sindzise ku ya ka dokodela wu koho muchini wa ku va wu kambela ivi va ku hayi wa pfumeleriwa wena ku chayela wa vona ivi swi fambisa sweswo swa khensa swinene hi mhaka ya kahle swinene leyi loko i fika i yi languta i swi vonaka ku hayi kho ve le ku tirheni va GGM kwalaya ka xiphemu xexiyani vulavulaka hi xona xa ku a hi ya pfuxeta langisese ni tshemba ku n'wena kolomu mi hlangana ku na swin'wana a hi tivi kun'wana waya va fika ku a wu tirhi muchini lowu va tlhela va ku byela ku yana ka dokodela swimanimani swi twi nga ri se swo vula ku se laya loko ya teka langisese kumbe ya pfuxeta langisese se i tirhela na dokodela swimanimani ma va mhaka kona se khensile swinene ku va hi kote ku kuma vukorhokeri byolebyo kambe va ka mininginisi va rila hi yo mhaka hi ta va hi ri na meyara sweswi va rila lero hina mi hi rivele se hi ta twi mi va rivala hi leri nge yini hi ndlela yaleyo kambe ku tumikisana mina ka 0860002543 u nga tirhisa na mathebula dprsabc.co.za khensini n'wina mi nga tirhisa ti-voice notes mi rhumela mi tisa min'wangulo yaleyo mavonelo owalawo hi ndlela yaleyo hi vona ku hi nga pfunana njhani ku aka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ro ke xihlawula mbala ro ke xihlawuhlawu ku ya hi ririmi ro ka xihlawuhlawu ku ya hi rimbewu hi kota ku va hi ya mahlweni hi ndlela yoleyo lagiyala ku tele loko ni vutisa kokwalaho ka yini ku tele hi ndlela leyi un'wana u hayi a ni swikolo swa pfula vhiki leri taka se van'wana va le ku tlhela tlheleni un'wana ku hayi kho namuntlha ku na leswi budget yi nga pasa mali leyi yi vhe yi va yi nghenini kumbe yi ta nghena n'hweti leyi taka a hi amukeli ni mingiseri un'wana hi loyi hi twa ku hi committee timhaka nhlekani aya botet papa mina mi pfukile n'wana mbava yi fambe njhani birthday na hi pfukile hi ngo vona hayi a ku dyiwa makonto botet a hi ri ntirhweni a ku dyiwa makonto no a khensa swinene mani so botet ma wu tiva ncuva wa ximboni hambi no tiva lowo ncuva wa ximboni wu so botet loko va mi parile mi ala mi kha mi gogojela hi xilo xa von'wini matume kumbe inkuzi va mi yimelela va mi yimelela enhlokweni leyi a ni mi selela tincuva tinharhu inkuzi va xi vitala nkuzi xi lexiya xi nga xi khwita loko va mi ba va pfumala sulu ende swi ta mi holovisa se la hi nga kona hina vachangana botet se va hi bile va pfumala sulu ka ha ri hava laha hi nga ta tsutsumela kona mi fike njhani kwala ni vula swo botet rixaka leri ka hina lera matsonga machangana ri hava munhu loyi ri nga ta n'wi rhuma ku ri famba u ya wa va byela ku ri heyi swilo leswi mi swi endlaku ka rixaka lera ka hina leri a swi sasekanga rixaka lera mina leri le ku hluphekeni ngopfu a va ri nyiki mintirho loko ri nghena laha va ri kholela one a ku na munhu tihosi ta ka hina ma vona na le bibeleni botet rixaka leri a ri pfumala munhu loyi a ri rhangela kumbe hosi ya rona a ri hluphekisiwa ngopfu a ro fika ri guduliwa ri ya endliwa mahlonga hikwalaho ka ku a ri nga ri hava vanhu loyi munhu a ri vulavulelaka mera ro fika ri ta yini ku hava hosi leyi nga ta yi rhuma
hi ku famba wa hi vulavulela tinxaka leti hinkwato leti mi ti vonaka ti hanya kahle Bootpet kusukela ta Venda ta Mapedi ta Mazulu ta Maxhosa ta vayini ti na tihosi ta tona se hina lawani ku va munhu hi va ka nguru hi ta tshama hi kha hi rile hi mhaka ku a hi na munhu loyi kambe hi lava ku rhuma hosi hi leri nge yini a ni ku na vanhu lava hlawuriwaka van'watipolitiki sweswo van'watipolitiki va lava Bootpet sweswiwani loko vo fika va ku hayi nghenisa lowa ka hina hi leyi mali o teka panga xikwabeni se hosi loko yi rhumiwini ya vulavula ta mi nyika xikombiso hi nkarhi lowu wa Gazankulu a ku ri na munhu wun'we ku ka Professor H.W. Ntsanwini moya wa wena wu wise ku rhula hi yena a rhumiwile ku ri famba tirhela rixaka leri ka n'wina leri u ri endla ku ri ri vumbana ri va ndhawu yin'we hikwalaho ni swi vona loko ku huma mintirho a nga ta suka munhu wa le Venda a ta thoriwa a Gazankulu a nga ta suka munhu wa le Buwa a ta thoriwa a Gazankulu na loko va tholiwa a va thoriwa vanhu va few but sweswiwani Bootpet majenje ma hume xitshukeni majenje Bootpet a ma ha dyi hlahlu sweswi ma swi vona hi le ku kayakayeni vana va hina va kume mintirho hi mhaka rixaka leri ka hina ra ku a ku na munhu na loyi a fambaka a rhumiwa tihosi loko ti hlangana va ku King Manman yi hlangana na King Manman laha ka hina ku huma King Manman a hlangana na King Manman a yi kona King Manman hi ku phela vanhu lava va ta ku tshama hansi va vulavula loko swilo swi nga fambi kahle va teka papila va rhumela ka yena president ku hey baba swilo swa hina swi fambi kahle na tiyunivhesiti mi ta rhuma mani Bootpet mi ta rhuma mani se mi ri majenje va teje a ma humi xitshukeni Bootpet a ma ha lavi hoxa hlahlu ma humi xitshukeni majenje Bootpet inkomo i Brafisto swo hayita mali Brafisto ri kasini swinene esa Brafisto i un'wana wa vayingiseri lava va ku loko a kha vulavula wa n'wi vona na loko a tirhisa ririmi matirhiselo ya ririmi ya yena a ngo ri wela wa ri tiva ririmi leri hi yo mhaka i tinyungubyisa hi rona i bomba hi roho hi ndlela se ni vone laha ka Twitter kwala tolweni a kha kombisa ku i tlangela siku ra yena ro velekiwa hi munhu lowo loko ambala swimbalo hi mhaka ku khale swi ri ka wardrobe hayi i munhu lowo loko ambala swi tlhe swi vulavurisana hi loko ku banti ri fana na tintangu hayi swo timbalela ku fana na hina sweswi hayi amkeleni vanhu vikiseri loyi i nhlekani vut ahe mani na ha ri moyeni ni le moyeni kumbe ni le handle ka moya swingetile leswo swa ka viyexe na se swingetile miri mi le kwini mi le moyeni kumbe mi le handle ka moya a ni mi ni khomisa sweswo ende loko ni khomisa sweswo ni fanele ni tima radio phela ni koti ku twa ku humelela yini a ni mina ni vurile mina ni ku hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM i nhlekani ni vurise sisi a mi ni twangi na mi twa sweswi a nkomo mani tanani na mahungu ya n'wina ni twa okay mhaka leyi ni lava ku vulavula hi yona sweswi i timhaka ta vukorhokeri bya le Giyani a traffic department ni na nkateko wa ku ni ya a Giyani hi December hikuva ni kumeki ni ri December mara ku na vukorhokeri lebyi ni byi lavaka loko ni ri a Giyani last time ni phone ni ri gate va ku veri ku na COVID ni nga va mi nga swi tsundzuki mara loko mo tsundzuka voice leyi ni ta yi tsundzuka ku ni fonini va ku veri a ku na vukorhokeri ku na COVID se ni ze ni fona ni ni amukela moyeni ku COVID ya ku yi va kwala ka traffic department na hi ku maphorisa yi le ku tirheni a swibedhlele ku le ku tirheni a titliliniki ku le ku a ni tsundzuki ma swi kumbuka swilo leswi na a na swi tsundzuki kambe a hi ngheneni ka leyi nga mi foyinisa leyi nga ni fonisa i ku hi December hi ti 20
ni yini ka traffic department ni ya endla license disk ya movha va tsale papila va ku va le phatini a gate loko fika aku mina loko mfika ku ri vo ma past 9 to 10 ivi ni kombela security ni ku a ni vona ku tsariwe notice la ku le phatini ku humelela yi va ku va na ntlangu wa ku hela ka lembe ni ku kwala giyani na vo se ni ku ni kombela mi vitanela the last person kumba wa stage a ta hi hlamula ku loko ku ri na ntlangu wa vona hina hi ri vaakatiko hi nghena kwihi ivi a ta nkulukumba ni nge lavi ku vitana mavito ya vona hi mavito ku te nkulukumba un'wana a ta ni fike ni vutisa ku hi n'wina mi nga na vutihlamuleri bya xitichi lexi ke a ku hayi va kona lavakulu ka mina ni ku security a ni ri vona ku ri ya vitana munhu lonkulu wa xitichi lexi la nga ku acteni namuntlha va vuya va ta papa van'wana loko mi vona mi tsale papila ku mi le phatini na hi nghena kwini loko nomi ya phatini mi tshama mi swi vona ka vukorhokeri bya mfumo va ku ve ri va ya ntlangwini ku pfariwa vukorhokeri na loko na ha vulavula a ni ri nexe ku ve ku humelela papa van'wana va ta va ku vona va na challenge ya emergency va fanele va lunghisa swilo swa vona na traffic department va ya joni se aku papa la nga hi hlamula a ku se swi vula ku mi la ku hi report ni ku ni tshime ni mi report ni ku tana mi ta ni nyiketa license ya mina ni ta ni nyika ti-hand gloves na ti-mask mara ni lava license hambi mo nyiki fastera and indeed mi nyike hi fastera leswi ni lava ku ringeta ku kombisa ku lembe leri loko va endla ntlangu a va siyi swikeletoni leswi nga ta yisa vukorhokeri amahlweni hi mhaka ku loko a ni ngo lo va na backup a ni ta va ni nga endlangi license disk se ni hatle ni na backup a ni ri one ku lavo tala a vo fika va hlaya va tlhela se ni kumbe ni nge hlayi ni tlhela va kumba vambirhi vanharhu kwalayani loko se hi ya nghena andzeni a hi ri 8 ku ri ku a va ka va ku ene mhaka ya kahle ngo yaleyo hi ku yi endla ku vanhu va kota ku swi twisisa ku lava va nga fanela ku korhokela vaaki va fanele ku korhokela vaaki hi yo mhaka munhu fanele a yimela timfanelo ta yena that's why na sweswi namuntlha loko ni kha ni ku ni fike ni pfuniwa kahle ngopfu ni tlhela ni qualify le mahlweni ku kumbexani swi nga va swi fambelana na ku hi mina na kumbe i mhaka ya ku vukorhokeri bya vo byi cincile kambe leswi mi ni nga vona swona ni vona vukorhokeri bya kahle ngopfu se leswi no ndlela ku va tlhela va improve kwalaya ka December ni mi twini loko mi khe mi vulavula va improve laha ka December ka ku loko va ya ntlangwini a va siyi swikweletoni leswi loko va kha va endla ntlangu va nga ta va update na va ta update na hi WhatsApp loko dyiwa va va phamela swakudya hi ku mhaka yi kwalaha ku dyiweni ka swakudya ni kumeke ni nga khomeki kahle na vakulukumba lava nga ta va ta ni joyina swa humelela la South Africa ku vukorhokeri bya mfumo va ku va ya phatini hambi ko va nkosi mani va siya vanhu va fambisa vukorhokeri byi ya mahlweni a va improve kwalaya ni ta va congratulate nkarhi lowu taka hambi na ha ri kona ke ma ha ri kona moyeni hi mi yingiserini a ni ku yaleyo ni ta vhe ni vutisa na meyara loko va fika kumbe hayi a ni nga va vutisi ni to vhe ni hundzisa na hungu rero ka vona kambe leswi a ni la ta mi byela swona hi ku na hina hi tshame hi kuma xivilolo xin'wana kusuka ka xibedhlele xin'wana va ku vanhu va tshame nkarhi wo leha va kha va ku le ku tlangeriweni ka birthday ya dokodela se mintlhontlhontlhontlho ya leyi talaka ku va yi ri koho lomu a mintirhweni hi ndlela yaleyo kambe mi swi ri tani Services kumbexani mani ku va un'wana wo hetisela hi nga seka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi enhlakani mi amukeleli ka munghana lonene aya botpet minjhani bota mina hi pfukeni n'wina minjhani hi pfukeni mani ni vulavula ya xihosi ku kala social nguve la ya mina na ku vulavula hi mhaka leyi ya rihloni leri ra ka hina leri ku tekeriwa hansi mhaka leyi ya ku tekeriwa hansi botpet ya ti hluphela kahle kahle mina ni vona hambi kwele hi suka kona a Zimbabwe kwele i rihloni leri tekeriwaka hansi u ta kuma munhu wa kwele wa muxona a vuya leno a ta
u kuma ku ye a vuya ku a ta rhangela a hloweni ra Machangana ku ve ku rihlowo leri ra ka hina ri tele ngopfu le manitwa bothet Nimetwa kahle. So mina loko enge ku swa endla kahle kahle a to va timhaka ta ku Machangana kahle kahle matiyimela moxe mezi ma kuma a hosi ya wona lama matiyimela ko marihoxe mhaka yo ku ka matiko hinkwawo Machangana ma tekeriwa hansi kahle kahle ene ungwaku ngopfungopfu tihosi leti ka hina ti rhandza chukela ngopfu loko va vuya kusuka le va suka kona le va fika va nyika chukela va tlhe va tshika ku votela lava ka hina lava va ku hayi Matsonga Machangana a hi malavi ku ri ma hi rhangela mama tika rihlowo rin'wana ra le kule ku ri ri ta hi rhangela so na swi vona ku ri hi ku ya hi rihlowo ra ka hina kahle kahle hayi na problem hi ku loko mo langutisa le ku na ndhawu yin'wana va nge Gonarezhou National Park Gonarezhou National Park loko u ya ikuma i rhangeliwa hi Mashona mara i ndhawu leyi nge le ke Machangana so mhaka leyi a ni yi twisisi ku ri hina as Matsonga maybe hina hi nga na problem Nemetweni botame. Nemetweni. Hey! Ya, leswaku swivula ku hi nge lungi tanihi rixaka ho fanele hi endlisa ku yini hi ku vona ka n'wina hi fanele hi ya khongela hi endla yini i fambile mingiselwa i fambile kambe i xiyimo lexi hi nga langutana na xona xo tika xiyimo xo tika lexi hi nga langutana na xona mingiselo wa mina ni nga na ku pfumela ku ri kumbexani ku ya amahlweni hi ta twa ku hi huma njhani ka timhaka leyi kambe mina leswi ni vulaka swona hi leswi swin'wana leswi nga ta mi pfuna va ka hina kumbe swi nga hi pfuna kutani hi rixaka hi leswi 1 a hi ngheneleleni ka tinhlengeletano 2 a hi ngheneleleni ka timhaka ta tipolitiki ma swi vona loko va ku loko i tshama ka muganga wo karhi va na xirho xa bandla ra politiki rihi kumbe rihi a ni ri rin'wana rihi kumbe rihi nghenelela loko mi kha mi nghenelela mi kutani mi ta hlawuriwa mi hlawulana mi tlakulana sweswo ivi ku hetelela ku va na vanhu lava nga ta kota ku mi yimela mara hi mhaka ku hi rixaka lera roko a hi tsongoli xa munhu ya hi swo malembe na lembe hi tshama kha hi vuya loko ku na nkulukumba wun'wani we le ka Xivango wa swi tiva leswi ni lavaka ku swi vula i tshama a vula siku rin'wana ku avhengeleni rin'wana wa fika i kuma ku vanhu ku hava na munhu la tivaka ku loko i ku switangwani i vula yini i tshama swi vula kwala moyeni walo maswo swi nga va swi ri na malembe manharhu kumbe munhu a swi vurile se i mhaka leyi ya ku komba ku ha jikajika a ndhawu yin'we hambi swi ri tani ni vona Mhlave va fika laha na mera va fikile a hi sungula ni twa ku mahungu ya misava ya awara yin'we ya mbirhi ya ta ya emisekweni kusuka kwalano hi ta kota ku vulavula hi timhaka leti ta miyingiseriwa ka mininginisi na tin'wana timhaka leti va nga na tona meyara kambe sweswo hinkwaswo a ndzhaka leswi eka Afrika wa vulavula sesi van'wani va huma sweswi ve ri heyi hi na tinkingha to tala ngopfu hi na swiphiqo swo tala ngopfu leswi hetelelaka swi susumetaka xiyimo lexi xa ku hetelela se hi ku swantswa kumbexani ni ya ku hala ka mfundhisi Ncindani i ntiyiso sweswo n'wina mi ri na mi ri na tinkingha n'we a ni ri na tinkingha ende loko ni ri le kerekeni liya tinkingha ta mina hinkwato a ni nga ti fili a ni nga twi nchumu ni mi byela hambi mukhalabye wa mina a ni byela ku wena ndzi ni musa ka ha ri lexi xi endlaka wa ha hlantswi i tshame ri kerekeni right through ni ku loko ku ri ku sweswo vukata byi heli mi ni chuza kereke a ku endleka yini ezi lexi a xi endlaku museum ku me ni chuza kereke a ku ri mhaka ya ku ri ya rirhandzu ni lava ku tiva xiphiqo lexi xi mi susumetaka a ku ri rirhandzu ra ku loko dedi o za ku o za hi mali amahlweni n'wi vona hi matihlo ya wena a wu twi nga ri achieve xi xin'wana xikulu ngopfu vuton'wini ku ivi i ri yini kumbe nghene laha Pitori laha holweni laha a wu titwa i achieve xikulu ngopfu too much palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nongonoko hi ku haxela wona kusuka la a Masingita mall ile studio 1 ila nga ko mingiseri wa Munghana Lonene FM ku ve na mingiseri nga hi bela riqingho a vulavula hi timhaka ta vukorhokeri ka mininginisi
ku ve na vaaki lava a va twala va kha va vulavula hi timhaka ta ku hey ku na swin'wana swi va tsakisi i swa timhaka ta tihakelo ta masirha na swin'wana kahle ku endleke yini kwalano kasi ku tlha ku va na maveriveri ya ku la ka masipala lowu ku xavisiwe nhundzu ya masipala ivi mali ya kho yi dyiwa kasi ku na nomboro yin'wana yi vuye futhi 10 million a hi ro sungula ni twa ku na 10 million yi hehliwaka ku va yi dyiwile ka masipala lowu na le ka lava va nga famba a yi vulavuriwa na namuntlha yi vuye futhi kahle ku endleka yini hi ta bula na meyara wa masipala wa Giyani hi twa ku va hi pfuna njhani na ku tlhe hi twa letiya ta timhaka ta masagwadi lamaya un'wana miyingiseri a nga swi tshaha tolo ku tin'wana timasipala a ti ngheni no nghena ka masagwadi yalawo kambe hi nga se endla sweswo hinkwaswo a hi sunguleni hi twa miyingiseri loyiwani ku i ri yini yani la block 3 hi na nkingha ya service delivery man a ku na mati a ku na tliliniki kahle ku hava xilo lexi hi nga ta ku mfumo wa hi pfuna hi xona ende hi nga ku hi na problem ya ku landzelerisa loko hi ya ka mukhanselara u ya hala na hala se a hi swi tivi ku se hi fanele hi swi endlisa ku yini loko mi ku a hi swi tivi mula n'wina ma hina tanihi tiko hi ku hikokwalaho ka yini loko mi ku tanihi tiko mi twanani na tiko ku mi ya fonela ka Munghana Lonene a hi twananangi ya se mi nga va vulavulelani n'wina so kama un'wana hi gina hi teka timhaka hi ti yisa ka Ndabezitha ende phela timhaka ta service delivery ti kha ti lava wona mfumo so a hi koti ku pfuneka n'wina kahle xiphiqo kumbexani loko n'wama ni pfuna ku twisisa ku xiphiqo xa n'wina i yini a swi ta ni pfuna ku ni oloveleka ku hi kota ku jikajikisana mina n'wina a hi koti ku kuma vukorhokeri tanihi tiko ivi vukorhokeri bya yini bya mati bya mapatu bya titliliniki ma vona loko ni rin'wana na so ni ri na nghamu ni kuma ku yi tikini ku fanele ku fika nkarhi lowa wo veleka ku fanele ku fambiwa ka patu leri ri nga na swigindligindli a ya kota ku ya fikelela tliliniki ende tliliniki yi le kule ka Thomo kumbe ka Mhlava Veleni mi kuma ku n'wina mi le ka Mninginisa block man a block 3 swigindligindli kusuka block 3 ku fika block 2 loko mi fika block 2 se xikontiri ene loko ku ri xikontiri n'wina lava mi relela mi ya ka Mhlava Veleni ku na tliliniki laha ka Mhlava Veleni maso ya ngopfu van'wani phela loko a vabya munhu o gina a luza vutomi ku kha ku zamiwa ku fambiwa kwalaha ka swigindligindli leswiya hi mhaka ku a ni ti-ambulance obvious ya teka nkarhi ku ya fikelela mi ze mi zama ku phusha ku munhu a kota ku pfuneka o gina helela ndleleni se a mi ta ringanyeta ku endleka yini a ni tivi ku ni nga kota ku pfuneka xinjhani kahle loko u kota ku fikeleliwa va lava kotaka ku pfuna hikuva ka mukhanselara hi nga ku a hi koti ku kota ku pfuneka loko mi ku a mi kota ku pfuneka mukhanselara ma swi tiva ku thole n'we i thole hina mara wa nyamalala loko swi fika ka ku a swi na mhaka a ni se swo vula ku a mi nge hi n'wi tholi nkarhi lowu taka lembe leri taka ku thoriwa makhanselara swi vula ku a nga mi tirheli ku ya hi n'we loko ri wa mi nyamalalela lembe leri taka a mi n'wi tholi kona vhele a nge le ku tirheni mukhanselara mara ndlela yin'wana ya ku hi fikelela kun'wana lava nga hi pfunaka kahle ya laveka information yaleyo hi ku hi site ra mina as an individual a ni swi tivi ku loko hi nga koti ku pfuneka mukhanselara ni ya kwihi mi ya ka meyara mi ya ka meyara hi nga ku swa tikanyana ku fikelela kwalaho ku teka mi ya laya ka a ku tiki nchumu mi ya laya ka masipala mi fika mi ku hi mina wa Pat Khalanga ni lava ku vona meyara va ku meyara va kona mi twanana ku va ta va khorini va mi byela ivi miya ku teka okay ta kota ku ri i ta zama sweswo na ku kumbexani hi nga va lava hi kota ku vulavula na vo hi twa ku
kokwalaho ka intani hi muganga wa ka Mninginisi va nga ri ku mi pfuneni ni vona na mukhanselara loyi va n'wi rhangelaka hi ta ringeta ku va lava hi twa ku va nga mi pfuna njhani hi timhaka ta vukorhokeri ni khetseli boto wa mina hi famba emahlweni hi va hula marhangeke emahlweni hi sweswo mintsero Munghana Lonene FM ni na vona la meyara wa Greater Giyani Municipality ku nga khansela Thandi Zitha meyara inhlakani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM inkomu Pet Khalanga na vayingiseri va Munghana Lonene loyi miyingiseri mi nga n'wi hlamula mukuyini veri va korhokeri ka Mninginisi no ni swi twile va karhi va swi vula mi va recordini a mi lo ni byela ku va ri yini lo va twa va karhi va vulavula hi voxe xo sungula va rila hi timhaka ta mati moni ku loko hi fika aka timhaka ta mati i nkosi lowu nga kona almost ka muganga 96 leyi nga kona la Giyani a hi nge blame masipala hi ku hi wona wu nga ku tsandzekeni tihosi ta hina loko va kha va ndlandlangamisa mideganga leya vona a va swi endlini consultation na timasipala ku masipala wu kota ku swi budgetela ka ha ri nkarhi ku aka village yo karhi ku pandziwe switandi kumbe swa 300 and mani so ku ta fanela kumbe ku va na borehole kwaleyo or ku kokiwa tiphayiphi ti ya fika kwaleyo vaakatiko na vona va onha infrastructure liya yintsongo a yi ri kona ya ku kota ku supply lava nga laha va yi extenda ku ya fika kwini swi hetelela swi fika ku swi hetelela swi fika la swi onhaka ku swi nga lungiseki ivi vaakatiko va safara hinkwavo mfumo lowa hina hi ngo wu vula hi ku a wu le ku tirheni hi ku ha swi kota ku swi vula mara mfumo wu le ku ringeteni loko mo cheka ku na tiboholi tingani kwale ka Mninginisi ku vaakatiko va kota ku kuma mati ene aka tiboholi ko tala challenge i ku mi kuma ku va tlhava yiva ti-transformer tetiya ti nga tona ti fanela ku ti va endla ku va kuma mati a ku yivi vanhu van'wana ku yiva hina vaakatiko loko hi heta ku yiva hi ya heta hi blame mfumo hi ku a hi na mati a ni ri matimatisa hi sweswo ya mfumo wu nga swi endla na ku va loko hi karhi hi ngetela switandi a hi vulavurisaneni na masipala wa local u ta kota ku tivisa masipala wa district ku hala ka muganga wa ka Mninginisi a block 2 ku na extension ku ta va na extension ya switandi swinganingani hi lembe ro karhi so la ku nga tshama vanhu ti-basic need to fana na mati swin'wana na ti-sanitation leswi ya ku nga ti-toilet tetiya ti yisa ku hi district swa laveka ku vana va na swona mara ko tala hi siyiwa andzhaku hi ri timasipala loko va vona ku se mati a va makumi le na loko va boxa tiphayiphi va ra hi kumi service ya ka masipala a wu nge swi koti ku famba u karhi wu nghena hi xitandi wu cheka ku se mi ngetele switandi ku fika kwihi hi ri a hi vulavurisaneni na va Ndhawe Zitha va hi nyika tipulani ta vona ka ha ri nkarhi a mi swona ku va switandi ku swi pandziwa kahle i ntirho wa hina hi ri masipala mara ko tala mi kuma ku hi sele ndzhaku hi ya nghena loko va rilela mati hi ya nghena loko va pfala mapatu va ku va lava gezi kasi loko ho sungula swin'we kwalaha ka development ya ha sungula swin'wana swilo swi ta hunguteka swirilo leswi va rilaka hi swona like xin'wana va rila hi tliliniki tliliniki kusuka laha aka Mninginisi ya leyi aka Mhlava Valley I'm sure it's less than 10 kilometers a vo vulavula ngopfu kumbe swa tliliniki a swo vanga ngopfu na hi mhaka ku loko ni nga hoxi ku na tliliniki ka Mhlava ku na tliliniki ka Thomo ku na tliliniki ka Khakhala hinkwato ti kwalaya ndhawu yin'we hala vona va hava tliliniki kumbexana swi nga swi susumetana hi sweswo mara mata ya miganga leyi le kusuhi na kusuhi moni mi nyika xikombiso mina ni huma ka Maphata ni kusuka aka Maphata iya le aka Ndhambi ku nga va plus minus bu 13 kilometers kusuka ka Maphata iya le a loloka ku nga na tliliniki nakona ku nga va plus minus bu 13-14 kilometers kun'wani mfumo wu nge hi koti ku xitandi wu famba wu hi endlela tliliniki mara laha wu karhi wu ringetaka a hi swi amukeleni hi karhi a switandini a hi fomeni ti-committee ta development
hi nge ri ndhawu ezitha hi ku mukhanselara aka hinkwaswo na hina hi veni na ti-committee ta development like va rila hi tliliniki va rila hi mapatu ku na mapatu man'wani hina hi nghena ka mapatu ya le ndzeni ka switati hi endla paving laha hi vona ku patu leri ri ya tliliniki ri ya xikolweni ri ya a tribal office i mapatu lawa hi ma langutaka ku na mapatu man'wani hi ri i ma-province so vaakatiko loko vo twanana va va na tikhomiti to taniya va landzelerisa kusuka ka ti-department leti nga kona kwala a Giyani ku hi ri vaaki va le ka miningilisi va ka N'wadzekuzeku ku na patu leri na leri na leri na leri a ri hi fambisi kahle ene i patu ra n'wina va ka public works na hina ha swi kota ku tirhisana na vona na laha swi lava ku va ya Polokwane ha va organizela transport ku a va fambi va hetelela va ta kuma vuxokoxoko swa ku humelela yini hi patu ra vona mukhanselara a ni n'wi yimeleli a nge swi koti hinkwaswo mukhanselara a ni veri wa Nyamalanga a ni nge n'wi tengeli mara ku na swin'wana mukhanselara na yena mi ta kuma ku i wa chava ku va byela ku a hi vutihlamuleri bya mina ni kombela ku a hi rhangisaneni ya ka department ya so hi ya kuma ku va nga hi pfunisa ku yini leswi na swona mhoni ku i ntiyiso a nga va nyamalaleli mukhanselara loko swin'wana a nga swi twisisi a consult ku na xipikara laha hinkwenu hi ri makhanselara hi ripota ka vona a hi ofisini ya vona vaakatiko va rila hi leswi na leswi na leswi na leswi na leswi va ta kota ku n'wi advise xipikara ku leswi swi la ku swi fanele swi ndlisiwa leswi leswi ndlisiwa leswi a vi na vutihlamuleri aka vanhu lava va nga n'wi thola hi ku loko ni ri mukhanselara a ni ri vaakatiko va nga ni hlawuli se ni fanele ni twa hi vona vaakatiko ni tlha ni endla leswi vona vaakatiko va lavaka swona kun'wani ni rhangisana na vona na loko swi ya hi tsandza hi ta kota ku vona ku hi fambini ya ka public works hi fambini ya ka health hi fambini ya kwini va hi tshembise leswi na leswi hi endla follow up swilo swi karhi swi famba hi ndlela yaleyo okay i sweswo mintsero Munghana Lonene FM i meyara wa masipala wa Greater Giyani Councillor Thandi Zitha meyara a hi khale ngopfu na ha ku twa loko ku vulavuriwa hi timhaka ta salga va ku mi tanihi masipala mi kume masagwadi kambe hi nga se nghena ka masagwadi lama mi nga kuma wona ku na xirilo laha vaaki veri un'we mi ndle swilo mi nga va byeli xikombiso a khale ngopfu veri timhaka ta masirha ku hakeriwa mali yo tala ngopfu hambi masirha hambi maribye leswi swi khumbaka vaaki leswi venge a va swi tivi va hlamala van'wana va kha va ku va macha vhiki leri nga hundza a na ha swi twangi ku swi fambe njhani moni ku ni swi twile xilo lexexo na le ofisi ya mina xi fikini leswi xi nga fikisa xiswona i ku mhaka ya ku va ku masipala wu teke xiboho xa ku loko vekeriwa ti-tombstone ku fanele ku hakeriwa a ku ri na xirilo Pat Khalanga xa ku ti-tombstone ta vanhu ta onhaka le masirheni va vekela ti-tombstone ta vona to durha aka vatswari va vona lava nga va siya ka varhandziwa va vona ka vamani mara va kuma swi fayiwile endzhaku ka nkarhi wo karhi so masipala wu teke initiative ya ku thola a private security company ya ku rindza le amasirheni ku ti-tombstone ti kota ku hlayiseka na mimoya ya vanhu lava nga tlela laha yi hlayiseka hi kumbe ni believe ka ku loko wo ya sirheni ra ba wa mina or ra n'wana wa mina ya fika i ba ribye leri nga laya ku ya hi mina ni nga wa vona i vavise mina ni va teka va lovile mara ni va teka va karhi va hanya i vavise mina so i initiative leyi nga yi teka hi ri masipala yes timhaka ta a ku fanele ku rhange ku endliwe public participation and public participation yi ndliwile mara mi kuma ku vaakatiko a va attendangi hinkwavo vo tala a va nga ri kona so na sweswi hi ta hi tlhelerisa ndzhaku aka vaakatiko ku va na public participation leyi public participation hi lava akatiko va tivisiwaku makungu ya masipala lawa wu lavaka ku mateka or wu nga ha teka ku ti-tombstone ta vona na le masirheni ku hlayiseka aka varhandziwa va vona hi sweswo xirilo xexo hi xi twile ende xi ta correctiwa kambe miri a ku ri na tinhlengeletano ivi vaaki va ngati sweswiwani va tata
loko va nga ti well we don't have a choice na hi khipa ma registera na ti invitation ta hina leti hi nga va rhamba hi tona hi swi veka loko va nga ti swi ta ya amahlweni hi ndlela yaleyo hikuva a ni ri na hina hi lava masirheni ku hlayiseka vanhu va nga chavi ku ya lahla varhandziwa va vona va ku hi tona va lahla hi ya vekela ti-tombstone loko ni ya after 2 weeks ni kuma ku tombstone ya ha ri kona ku susiwe swiyini na yini na vona phela loko va za va ta hi byela swi vula ku va blame municipality mara since ku ve na a private security company swilo swi le ku fambeni kahle ti-complain to fana na teto a ha ha ti kumi. Okay, a hi seni mahlweni meya a ni twa nga ri na nkarhi wo tala kambe na swi vona ku nkarhi lowu ni nga na wona a wu talangi ni kombela ku mixana hi minute hi tshamanyana ka yele a yo fana na le ya ku va mi rhamba vaaki minkarhi yin'wana ma va rhamba vaaki mi ku a hi teni hi ta vulavula hi timhaka ta mimpimanyeto na leswi hi kunguhatisaka na malembe leri ma endla kumbe na malembe lama nga hundza mi endla nako a va endlisa ku yini a va ta vanhu na lembe leri hi sungurini ku hi swi endla na sweswi ha to swi endla swi ya amahlweni van'wani va ta van'wana va ti van'wana loko va tini Pat Khalanga va ti komba va ri vanhu lava va nga swi twiseki loko hi vitana public participation hi vitanela hina hikuva va ta fika va mbutisa swivutiso leswi swi nga yelanangiki na leswi mi nga yela swona laha or va ta na ti-inputs leti nga yelanangiki na leswi mi nga yela swona laha so vaakatiko ha va rhamba ene loko hi va rhamba a ni ri hina hi rhanga ku hi va presentela ku hi va rhambini hi mhaka ya leswi na leswi na leswi na leswi na leswi hi lava ti-inputs ta vona kun'wani hi lava ku hi pfunana na vona loko ku ri ku hi veke ku le masirheni loko vekela tombstone ku ta va 2000 rand vona va twa hi tele ngopfu hi vulavurisana na vona hi hetelela hi ya fika laha hi nga ta kuma xintshunxo mara mi kuma ku vo tala va va ri absent ka ti-meeting to fana na teto ya mi kume masagwadi wa masagwadi mase Pat Khalanga na vayingiseri swa mi nga holanga bya tirho byi fili byi a ri ka tsama a byi fanele masagwadi lawa hi nga makuma hi ri masipala wa Greater Giyani hi kume 5 wa masagwadi rin'wani i ku va hi sustain unqualified audit opinion for malembe manharhu lawa ma nga hundza kusukela ni ri la ka masipala lowu yo xa vimbirhi i ku va hi appreciate hi ri masipala ku na leswi ya swi vuriwaka ti-unauthorized expenditure yes ku va aka lembe ximali leriya hi ve hava na xin'we swi sweswo swi nga vangiki kona va tlhela kambe hi kuma sagwadi ra ku va hi spende mali ya MIG 100% hi tlha hi nyikiwa bonus leyi aka bonus hi nga spenda 95% ivi hi tlha hi kuma award ra ku masipala lowu wu sukela aka grade 3 wu ya aka grade 4 yo sweswo hinkwaswo swi endleka sweswi ni nga tshama kwalaha ni ri meya malembe lamanharhu malembe lama se swi vula ku n'wina na i mani kambe municipal manager wan'we sweswi i Khosa swi vula ku n'wina na Khosa mi lo xi katla kambe mi xi katla njhani mera hi ku sweswi ku na maveriveri laha mi nge mi xavise ti-assets tanihi masipala ivi mali ya ku yi dyiwa muhaxi va ri ririmi hi xichangani i xongela n'wini n'wana na n'wana wa swi kota ku yima a vulavula leswi hi n'wini a lavaka ku swi vulavula mara loko mi ya fika mi va ka ti-facts on the table mi kuma ku swilo sweswo a swi kona mi lava no tiva ku swi sungule njhani vhele swi sungula hi munhu wo karhi a va a ya va na vanhu vo karhi moni ku mina ni nga tshama kwala a ku na mali ya ti-asset leyi nga dyiwa mara masipala wa ha lavini ti-forensic investigators loko va ta va hi humesele report ya vona ni ta kombela ku tlha ni vuya kwala ni ta basisa vaakatiko na loko ku ri hi ku va kume ku mali yi dyiwile a ni ri va swi kota ku vula na mavito ni kombela ku vuya kwala ni ta swi basisa ku mali yi dyiwile ve ri yi dye hi MM yi dye na mani na mani na mani ku ya hi sweswi xi nga ta vula swona se a hi languteni leswi swi vulaka ku
loko ku hehliwa ku ndliwe xihehlo lexi xi ndlise ku yini ku za xi fika la se xi lava ku forensic report swi vula ku xi fikisiwe ka yini ka khansele ku ndleka yini minjhekanjhekisanini ivi ku n'wana wa ku a hi tekeni xiboho lexi xi fikisiwini ka khansele loko xi fikisiwa aka khansele na mina tanihi political head ya municipality ni twe swi nga basangi loko hi famba hi vulavula hi ti-allegations leti va ri ti-unfounded swi ve kahle ku a hi laveni lava nga na ntokoto wa ku endla swilo sweswo va ta lavisisa va hi nyika xiviko xa vona leswi va nga ta va kume swona so hi ta swi teka kusuka kwalaho ku va hi kombetelana hi tintiho Pat Khalanga va suwa vanhu mi ya kuma ku munhu loyi a mi n'wi hleketelelaku mi nge yini mi n'wi vulaka na hi milomu ya n'wina mi ku khamba a nga swi tivi swilo sweswo loko se mi ndzi konisa masipala court hi ya hlamula hi kwihi se a hi yimeleni ti-report leti va nga ta hi nyika lava nga tokota hi ku tirha ntirho walowo i khalanyana meyara ni kha ni haxa nongonoko wa Afrika wa vulavula ni tshame ni va na nongonoko wun'wana wa Afrika wa vulavula n'wana mi nga se va meyara mi nga se va koho kambe ku na nomboro yin'wana a yi tirhisiwa va yi vitana 10 million hileswaku 10 million yi tshama yi ri kona ka masipala lowu kahle ku ndleka yini sweswiwani na sweswi ku na i man'wani maveriveri lama nge le ku vulavuleni hi ku se ku lahleke 10 million futhi ka masipala a ni swi tsundzuki ku 10 million leyo sungula yi ahlurisiwe ku yini ni yo vona se ku ri na n'wina mi ri meyara na MM wa n'wehe lava van'wani ku ndleke yini ku khomiwe munhu kumbe yini a ni swi twanga na ha swi tsundzuki kumbexani mi ta hi pfuna sweswi yi tlhe yi huma futhi 10 million ku ndleka yini 10 million le ya project ya 2016 ya sports center xa le RTE Pat Khalanga 10 million a yi dyangi hi munhu 10 million le veri ku na certificate number 10 lexi xi nga hakeriwa xi nga ri anawini loyi a tirha project liya na yena a ku na mali leyi a nga hakeriwangiki yin'wana a ku ri ya retention leyin'wana a ku ri ya a na swi tuka yi vuriwa ku ya certificate number mali liya hinkwayo ka yona loko yi calculatiwa i nga ka yi hetelela ya kwalomu ya ka vu 6 million na yini i khale i kha yi londziwa kusukela hi vu 2016 kwaloku ya u kha ku ri na ti-court order ku ri na yini ani ivi mali liya yi fika laha yi ganixiwaka aka akhawunti ya masipala loko yi ganixiwa mali liya hi maloyara ya loyi a aka leyi ku yiwe court leswi mina ni tivaka swona i ku loyi a yimela masipala i te mali liya a yi tshikiwe ka akhawunti ya loyara leriya ku yiwa a court loko yiwe a court loko yi fika case yi va tsandza yi ta vuya ka nkwama wa masipala mara yi fikele masipala wu luza case mala ya ha vuyangi aka nkwama wa masipala swi vula ku mali yi nga va yeyi ya hakeriwa n'wini wa yona loyi a ri mukontraka wa leyi kambe yi fambe hi voko ra muyimeri wa nawu ri fambe hi voko ra muyimeri wa nawu a advise masipala hinkwaswo sweswo so ko va ku a ni tivi mali leyi yi famba yi vuya kumbe leswi meni swi hlamuselaka mi ta kuma ku a swi fambelani na 10 million leyi vulavuriwaka leyi sweswi yi nga kona ma swi vona kambe hikokwalaho ka yini ku jikajika nomboro yin'we yi tshama yi ri 10 million xikwele moni ku muhaxi na yona 10 million leyi ku na ti-forensic investigators lava va nga thoriwa hi masipala ku va ya lavisisa hikuva ri ku na ti-double payment na yini so laha ni nga tshama kona na mene hava report yo khomeka ha yimele report ya lava va ti-forensic investigators ku va ta swi basisa kahle loko ri ku impela double payment yi ve kona
swi vula ku na loyara leriya a ri advisang swona hi ku na rona ri vule ku a ri yi kumi proof ya ku ku ve na double payment aka mali yaleyo a ni ri a landzelela ti-bank statement a landzelela ti-certificate so i ta a nga swi kumangi swi sweswo certificate xexo a nga xi kumangi ku ya hi ti-bank statement ta masipala a ku na record ya mali yaleyi nga hakeriwa so mo hi yimela lava a ni loko va ku forensic swi vula ku hi lava nga na ntokoto swa endleka va hi vuyela na sweswi swin'wana swi nga na swilo swo khomeka swa ku 10 million hi mpela awa yi fambile mara loko va ta va hi nyike tiripoto leti hi ta endla appointment na n'wina ku hi vuya kwala hi ta basisa vaakatiko a ni ra hi mali ya hini mali ya vaakatiko so loko vaakatiko va ta twa ku phela 10 million yi endla swilo swo hambana ka development ya vaakatiko a na ku ya hina hi lava leswi swa hi lava sweswi swo ku dyiwe 10 million hi swo hi lavaka swona yaleyo loko mi lava ku basisa ni ta mi xavisela nkarhi sikeni mi ta fanele mi ta xa nkarhi kambe a hi hetseleni ni tsakise hungu leriya ra ku masipala wu suka ka grade 3 wu ya ka grade 4 swi vula yini ku sele minete nkarhi na ha ri hava sweswo swi ya na hi population ya vaakatiko ku vaakatiko va Giyani va le ku taleni ku tlula leswi a va ri xiswona loko ni ta mi byela na kwalo ka 10 million yaleyo muhaxi a ni ri ma swi vona ku malembe manharhu kha hi kuma unqualified audit opinion ti-auditara a va yi khumbangi 10 million leyi dyiwaka yi humaka lembe na lembe so mo hi ku kumbe va ti-forensic investigators vona va ta hi humesela swona a rivaleni va swi ndlala hi ku ti-auditors swi vula ku na vona va tsandzeka ku vona ku ku na 10 million ya masipala yi nga ku nga endliwa double payment le va ta hi humesela ntiyiso ni mi twini meyara ni khensile swinene swi tele leswi a hi ta vulavula hi swona kambe swi tikomba xikepe xa Greater Giyani xi le mavokweni ya kahle kambe kumbe yin'wana leswi tshika swa mavoko ya kahle loko se mi kha mi suka ka 3 mi ya ka 4 ti-population ti ka un'wana mi yingiseri i mitshaheli n'wa tolo a moyeni a ku timasipala ko Greater Giyani u vo dlemulela ku ti-awards ku na masipala un'wana a wu ti kumi ma mi hlangana tani timasipala mi lemukisana ku hayi leswiwani hi swi ndlisisa leswi leswiwani hi swi ndlisisa leswiya ni ta ku ka hlanganiwa hi ku na forum ya ti-MM ku tlha ku va na forum ya timeyara mara leyi nga ya nkoka ngopfu i ya ti-MM hi ku a ni ri vo va share ku ti-good practices leti ti nga kona va tsundzuxana kwale timasipaleni ku hi vona lava administratively va nga rhangela timasipala se ni kombela hi ina kumbe ku fika sweswi ma ha tsaka ku tirha na loyi mi tirhaka na yena loko mi vona leswi ma ha ku swi vulaka reason ya ku ni nga tsaki Pat Khalanga i ncini wa ni vona na le xikandzeni ku na dlo ku komba ku ni thole MM loyi a nga ku fambise ka masipala hi ndlela ya kahle na mi twini meya ke ne ke swinene i nkarhi wa ku hi fika makumu na nongonoko lowu a humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa i khensile masipala wa Greater Giyani khensa na Sunduza wa ka Minga loyi ni fambaka na yena a hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya mbirhi kusuka kwalano nongonoko dzumba na mina nhlekani wa n'wina wa vulewunenani tata eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Mativiyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela.